Mtato ke nanzi nomboro 013-261-3004 nofana ku-083-473-7048 ku-Tiepat Model School, the English medium school for your child. Yeah, ke Mutse Community Radio Station 96.3 FM. Right mo telecho Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM. Le khono le ke la bonele le botse mo re ba go le batlo tja ba roka gona ka fa e le go Professor Moremi go tswa ka kwa le faseng la ga matlala Sepedi se re ngwana wo a salleng o khwela thareng pitšaše ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše Kgotsong malome ka Kapa. Ke ngwala lengwalo le ke le tlhokaina ke le ka monaganeng. Ke ngwala mabapi le mathata nang lona ka lapeng la gešo re le banyane ba bararo ka molapeng. Gomme magareng a rena re le ba bararo go sene kwano ka molapeng re loišana re sa tshepane ka molapeng. Bothata bo le ngwana ka molapeng ke gore re leng ba bararo o mo wa mo gare o phedišana thata le batho ba e leng gore ke mana ba ka molapeng. Se se re tlabang ke gore wa tseba gore ke mana ba ka molapeng o phela le bona thata ke ka lebaka le gore sa mo tshepeng ene go le dilo tše di diragalang ka yena re di bonang fela ga re wa seleka re no ba re sa tsebe gore gabotse o berekišana le bona goba o diragalang ka yena na ka lebaka la re gone dilo tše snax tše di diragalang tše re di bonang le tše re di kwang bo re sepelang gona ka yena. So re kgopela thušo re ka molapeng re kgopela thušo re na le mathata ka molapeng re phela ka malwetši re phela ka malwetši re a bajwa ka moka ga rena ena re bajwa bolwetši ba go swana malome ka Kapa re a lomiwa mebele e bodile ka dintho re a lomiwa gore re loma ke eng ga re tsebe ge re sa re o mongwe wa fola go thoma o mongwe re sa re o mongwe o swere ke maoto ga fola a swara o mongwe ke mathata a neng lona ka molapeng. Bothata bo bongwe gape ke gore ka molapeng re phela re boloka malome ka Kapa re a boloka masiana re a boloka bo abuti ba robetše ka moka re sa na abuti be le ba bararo mao rena o robetše tata o rena o gona ga a sa dula le rena sa la re šia re sa le ba bannyane le yona tabe ya gore papa o rena a sa dula le rena. Bothata bo rena le bona ka ena ke gore papa o rena ona wa phela ga nya go tseba selo ka mathata ka molapeng melato ka molapeng ga nya go phetha le rena selo ga re thuši ka selo. So go ne tše tša sentša re dire ka molapeng mathata sa ntšeng a re phetiše yona ka molapeng mara ga nya go le go tseba selo ga a tle le ka molapeng. Bothata bo bongwe bo renang le bona ka malapeng re tshwenya ke digagabi re tshwenya ke ditšhošwane gore ga re kwešiše gore ka moka ka mo dikamoreng ditšhošwane ka diaparo di dabela le mabota gore ga re kwešiše go diragalang ka kua ra motsola. Se re kgopelang ke thušo gore ka molapeng gore bophelo bo re bophelang ka molapeng ga se bona se re lang ka sona thata ke malwetši a re leng ka re ga ona mebereko a e gona balekane ga ba re dulele malome ka Kapa re ba le bona mara ga ba re dulele ba no ngala ba no re ngalela mo ra sebaka re se ra dira selo ga re se re go diragalang ka bona. Re kgopela thušo malome ka Kapa bophelo bo gona ka molapeng ga gone boroko ka molapeng ga re robale bošego ka mo re a lomiwa gore re a lomiwa bohloko mebile awa ke mathata na re kgopela thušo ke a leboga. Sepedi se re ngwana wo a salleng o khwela thareng pitšaše ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše. Kgotsong malome ka Kapa. Ke ngwala lengwalo le ke le tlhokaina ke le ka monaganeng. Ke ngwala mabapi le mathata nang lona ka lapeng la gešo re le banyane ba bararo ka molapeng. Gomme magareng a rena re le ba bararo go sene kwano ka molapeng re loišana
re sa tshepane ka mo lapeng. Bothata bo le ngwana ka mo lapeng ke gore re leng ba bararo o mo wa mo gare o phedishana thata le batho ba e leng gore ke mana ba ka mo lapeng. Se se re tlabang ke gore wa tseba gore ke mana ba ka mo lapeng o phela le bona thata ke ka lebaka le gore sa mo tshepeng ene go le dilo tše di diregelang ka yena re di bonang fela ga re wa seleka re no ba re sa tsebe gore gabotse o berekisana le bona goba o diregelang ka yena na ka lebaka la re gone dilo tše snax tše di diregelang tše re di bonang le tše re di kwang bo re sepelang gona ka yena. So re kgopela thušo re ka mo lapeng re kgopela thušo re na le mathata ka mo lapeng re phela ka malwetši re phela ka malwetši re a bajwa ka moka ga rena ena re bajwa bolwetši ba go swana malome ka kapa re a lomiwa mebele e bodile ka dintho re a lomiwa gore re loma ke eng ga re tsebe ge re sa re o mongwe wa fola go thoma o mongwe re sa re o mongwe o swere ke maoto ga a fola a swara o mongwe ke mathata a neng lona ka mo lapeng. Bothata bo bongwe gape ke gore ka mo lapeng re phela re boloka malome ka kapa re a boloka masiana re a boloka bo abuti ba robetse ka moka re sana kgaitsedi ya ka bapala o te tlhokomele dikamano tšeo tša marato e ka no ba e se tše di serious e ka no ba e le tše di serious a bapala o te tlhokomela ge e ka ba kakapa ya radio ka gare a ga dikamano tšeo o lego ka gona tša marato nako ya gore o be le ngwana kapa maikarabelo a gore o be le ngwana ga a so go fitlhele kgaitsedi ya ka a ke a goeletša ka dilo tše pedi tše o swanetšego o di dire. Ya mathomo ke kgopela gore o ye ka ditleliniking nke ba ye go go tsotsometša. Ya bobedi kgaitsedi ya ka šomiša tšhireletšo ka baka la gore kakapa ya radio gone le dikgaitsedi tša rena tše e leng gore di ile tša tekereya di le mmeleng ka baka la gore ba ratana le bašimane kapa masogana ao e lego gore ga a tekemišetša selo ka bona ebile mohlomongwe batho ba e sa le bana ba sa ratana ka maratwana a go bapala kaka e fela sa go kweša bohloko ke gore ge ba ratana ka maratwana a go bapala ba ratana ka maratwana a go bapala ba bapala thaloko tša batho ba bagolo. Jwale kgaitsedi ya ka o tekereile a le mmeleng le kgono le ge a botša lesogana le mo robile go loto lesogana le moeletša gore lona ga le nyake ngwana ebile ga le ne maikarabelo a go tla go hlokomela ngwana le thoma go mmotša gore lona e sa le lennyane kudu ga bo lona ba tlo reng ge ba ekwa gore o robile le kgarebeloto. Jwale le planišane kapa le ya planišana ka kapa ya radio gore le kgarebele la modimo le nke le ye go ntšha mpa ye. Ba bangwe ka kapa ba ile ba foraforetšega ba sepela ba ya go ntšha dimpa le ka ga bo bona ba sa tsebe le gore ba ithwele. Potšišo ya ba gore ka baka la gore ngwana wo e sa le o monnyane ebile ga a bereki na tšhelete ya go ntšha mpa ye o e tšere kae. Ka kapa ya radio ngwana a emiša letsogo a re nna ka kapa tšhelete ya gore ke ye go ntšha mpa ke e file ke boyfriend ya ka ye inkimišitšego. Jwale ke na le potšišo go wena ngwanaka gore ge lesogana le go planiša gore o ye go ntšha mpa mola lebe le tsenela tša thobalano le botšana gore le ya ratana kgopolo ya gago le letswalo la gago di reng ka yena. Ba bangwe ka kapa ya radio di boyfriend di ba file tšhelete ka nnete ba ya go ntšha dimpa ba boa le ka ga bo bona ga senke ba no tseba gore ngwana wo o ile a ba mmeleng. E re ke go botše ngwanaka kgaitsedi ya ka e re ke go botše na o sebetše ke mang gore bana ba bangwe ba sa le gona ka morago ga wo o montšhago kapa o planang go montšha.
na ge e ka ba ngwana wo o mo imile go modimo o go file pelego ya ngwana o motee fela ngwanaka o sa gola o sa tlo gola ka mengwaga ye e tlang o tlabe o e ba mosadi ya monna o mongwe wo e leng gore o tla be a nyaka bana o palla ke go mofa bana ka baka la gore ngwanaka o ba bolaile o mongwe a re kakapa ke nagana go ntšha mpa ye go ba kakapa nna ke ile ka ntšha mpa ka baka la gore ke be ke imišitše ke monna wo e lego gore o dula ka ga gage ebile ga se thaka yaka ngwanaka o ile wa nagana kapa wa tipotšiša gore o tlo nyala ke monna o mofe wo a ka se tsogileng a nyakile bana na lesogana le la gago le ge le go polaniša gore o ye go ntšha mpa ye na ke lesogana le ka nnete-nnete le go ratago goba ngwanaka le kgorometša nako ka wena na letswalo la gago le reng ge o nagana ka lesogana le ba bangwe ka kapa ya radio ba ile go ntšha dimpa ba bua ba robala le di-boyfriend tša bona tšeo di sa tsebego gore ba ntšhitše dimpa le kgono le di-boyfriend tšeo ka kapa ya radio re gata godimo ga tšona ka baka a la diphetho tše jwalo ngwanaka emiša letsogo la gago o gane nnang ya basadi ge e ka ba o mo mmeleng ngwanaka o tla dithuta gore go ne thaloko ya bana go na le thaloko ya batho ba bagolo ngwanaka ka gae ge batswadi ba go botša gore tlogela go sepela bošego kgaogana le bašimane batswadi ba gago ba go botša seo ka baka la gore ba go ratela dilo tše botse ngwanaka le kgono le ka kapa ya radio o mme o nyetšwe o dula ka lapeng la gago o nyetše ke monna wo a go ratago ga o kgone a go mmelegela bana ka baka la gore bosweng ba gago ngwanaka o sotlhile madi a mararo kapa o sotlhile madi a mabedi e le ge wena o be o bona o ka re ga o ne maikarabelo a go godiša bana goba e le ge o thabiša boyfriend ye ya gago e bego e go botša gore sepela o ye go ntšha mpa re sa le ba bannyane ga re se o be le maikarabelo gona ga borena ba tla re abuti ge e ka ba ga o rate ngwana wo wa mathata ka molapeng re phela ka malwetši re a bajwa ka moka ga rena ene re bajwa bolwetši ba go swana malome ka kapa re a lomiwa mebele e bodile ka dintho re a lomiwa gore re loma keng ga re tsebe ge re sa re o mongwe wa fola go thoma o mongwe re sa re o mongwe o swere ke maoto ga a fola a swara o mongwe ke mathata a neng lona ka molapeng bothata bo bongwe gape ke gore ka molapeng re phela re boloka malome ka kapa re a boloka masiana re a boloka bo abuti ba robetse ka moka re sa na abuti bele ba bararo mao rena o robetse tata o rena o gona ga a sa dula le rena sa la re šia re sa le ba bannyane le yona tabe ya gore papa o rena a sa dula le rena bothata bo rena le bona ka ena ke gore papa o rena ona wa phela a nya go tseba selo ka mathata ka molapeng melato ka molapeng ga nya go phetha le rena selo ha re thusi ka selo so go ne tšintši tša sentša re dire ka malapeng mathata sa ntšeng a re phetiše yona ka malapeng mara a nyako le go tseba selo a tle le ka malapeng bothata bo bongwe bo re nang le bona ka malapeng re tshwenya ke digagabi re tshwenya ke ditšhošwane gore ga re kwešiše gore ka moka ka mo dikamoreng ditšhošwane ka diaparo di dabela le mabota gore ga re kwešiše go diragalang ka kua ra motsola se re kgopelang ke thuso gore ka malapeng gore bophelo bo re bophelang ka malapeng a se bona se re lang ka sona thata ke malwetši a re leng ka re ga ona mebereko a e gona balekane ga ba re dulele malome ka kapa re ba le bona mara a ba re dulele ba no ngala ba no re ngalela mo a ra sebaka re se ra dira selo a re se re go diragalang ka bona re kgopela thuso malome ka kapa bophelo bo gona ka malapeng ga gone boroko ka malapeng ga re robale bošego ka mo re a lomiwa gore re a lomiwa bohloko mebile awa ke mathata na re kgopela thuso ke a leboga
Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela tharing. Pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše kgotsong malome ka kapa ke ngwala lengwalo le ke le tlhokaina ke le ka monaganeng ke ngwala mabapi le mathata a nang lona ka lapeng la gešo re le bannyane ba bararo ka mo lapeng gomme magareng ga rena re le ba bararo go sene kwano ka mo lapeng re loišana re sa tshepane ka mo lapeng bothata bo le ngwana ka mo lapeng ke gore re leng ba bararo o mongwe wa mo gare o phedišana thata le batho ba e leng gore ke mana ba ka mo lapeng se se re tlabang ke gore wa tseba gore ke mana ba ka mo lapeng o phela le bona thata ke ka lebaka leo re sa mo tshepeng ene go le dilo tše wo a ileng a re o wa go rata ntše a bona gore o ngwana le wena ka go rata tšhelete wa dumela le kgono le o go robile loto ntate ola o jale ke dihlong tša go botša bageno gore o imišitše ke mang šetše o no leya mahlo o šupa le masogana e seng ona masogana a modimo ba ba ragetše dibolo ya ba di-goal keeper ka kapa ba kama fela bona abuti ge e ka ba ka pelong ya gago wa tseba gore ngwana wo wa modimo ga o mo rate ebile ga o bone future mo go yena ke ya go kgopela ke ya go rapela monnaganele ke ya go kgopela ke ya go rapela o seke wa mo diriša phošo ya bophelo ba gage ka moka le kgono le o mmoditše gore a ye go ntšha mpa ge a fetša go e ntšha lehlalane o safara ka gare ga lenyalo la gage o palela ke go fa monna ngwana ka baka la gore wena ka go hloka nnete ga gago le bo selfish ba gago le bo stubborn ba gago o mo tšeišitše diphetho tše wrong kgaetšedi yaka ge e ka ba o mo mmeleng gone jwa le ge ke bolela ka tsela yeno e ka ba bageno ba tseba e ka ba bageno ga ba tsebe o seke be wa theeletša le motho o motee wo a go botšago gore tharollo ya bothata bowe ke gore o ntšhe mpa tharollo ya bothata bowe ke gore o re ge o fetša go belega ngwana wo o ye go molahla sebe seo sa gore o belegile ngwana o molahlile sebe seo sa gore o tšere sephetho sa gore wena o ye go dira abortion le bageno ba sa tsebe lesea leo o tlo lellela lesea leo o tlo lellela ka ngwaga o mongwe ka baka la gore o tlabe o lenyaka le segona lesea lewe o tlabe o lenyaka o hletla le dingaka o sa di botše nnete o hletla le lefase le o sa bolele nnete yeo e tsebago ko wena le ditšhomi tše di go eleditšego kapa le boyfriend ye e go eleditšego hlokomela papadi ye o e bapalago go sa kgathale gore ngwanaka o ka gare ga relationship ye serious go ba ke relationship fela ya go bapala thaloko ye e le go gore o tla e bapala o te tlhokometše ge lesogana le go tloga le go rata ka nnete ga gone lesogana le le ka reng le go rata la go eletša gore o ye go bolaya ngwana wa lona ga gone lesogana le le ka reng le go rata ge le fetša go go imiša la go botša re ge o fetša go belega ngwana o molahle ke a gana ke le ka kapa ya radio ke a gana ke le ka kapa ya radio o dirile abortion ka thekgo ya bakgotsi ba gago ya ba sephiri sa lena le ne le nnoši le kgono le setšhomi sa lena se phiatlegile taba tša gago di a tsebega gore o ile wa ima wa ntšha mpa goba o ile wa belega wa lahla ngwana wena tsotsi teng mengwaga e ya o tlo nyalwa wa ba makoti ya ga mamang mengwaga e ya o tlo ba mosadi wa nyalwa wa ba monna wa ba mosadi ya monno mongwe wo e leng gore o tlo nyaka bana monna wo na jwale ka baka la gore wena kgaetšedi ya ka o ba ntšhitše bana ba o ba belegile wa ba lahla
na o tlo botsa monno a tlabeng a go nyetse ka nako yeo wa reng. Ngwana ke mpho ya modimo, ngwana ke mpho ya modimo, ngwana ke mpho ya modimo. Ge a tlile o tlile ngwana o ja se jewago ka gae, bana ba ke makgabunyana a bagola fela ka kapa ya radio. Na letswalo la gago le reng gone jwale ge ke bolela ka tsela ye? O mongwe o re go nna o re ka kapa ya radio seemo se be se le boima kudu ka lapeng la gešo, re be re sokola, ke be nka se kgone gore nka belega ngwana ka mmelegela ka lapeng le e leng gore re kgona go robala ka tla ngwanaka ka baka la gore seemo sa lapa la geno se tseba ko wena. Ke ka baka la eng o senke o ya tleliniking ba ya go go tsutsumetša? Ke ka baka la eng o senke o re ge o raloka thaloko ya batho ba bagolo o le ngwana wa šomiša dithibela ngwanaka? Ke ka lebaka la eng? Ka baka la gore thobalano mo e fedileng gona e na le dilo tše pedi tše kotsi tše e leng gore motho o mongwe le o mongwe o swanetše a di hlokomela. Ge o ya thobalanong ntle le tšhireletšo, tseba gore ke dilo tše pedi tše e leng gore o ka di kereya ene wa se di rate. Ya mathomo ke bolwetši, ya bobedi ke pregnancy. Ya mathomo ke bolwetši, ya bobedi ke pregnancy. Na jwale wena ge o no bapala fela, o bapala loso fela, o bapala loso fela, na o tshepile eng? Na nkane le kgono le ge o le mmeleng o gohlola mahlo? Na le kgono le nkane kgaitšedi ya ka ge o ba jwa o swere ke malwetši ao a tlišago ke dithobalano o gohlola mahlo? Mahlo a o ntšhitšeng ke a eng? Ke tlo ke bolela ke le ka kapa ya radio ke re sephetho se sengwe le se sengwe se motho a se tšeang lefaseng la ka keno se na le ditlamorago. Ke a tekwa ke le ka kapa ya radio ke re sephetho se sengwe le se sengwe se motho a se tšeang se na le ditlamorago. E ka ba ditlamorago tše botse, e ka ba ditlamorago tše mpe, e fela ge o fetša go tšea sephetho o swanetše o eme ka baka la gore ditlamorago tšona di etla ngwanaka. Ge di fitla o swantše o eme sesadi, o swanetše o eme senna, o emelelane le mathata a dipheto tše wena o di tšereng ka bo wena, go sa kgathale gore ba go lahleditše kapa ba dirileng. Na wena o ne tlhaloganyo na? Ga o ne tlhaloganyo ya go tšea dipheto tše batho ba ba go eletšang ka tšona o di tšee o di sefe? Ke moka o tšee sa maleba. Go bolaya ngwana ga se tharollo e botse, go belega ngwana o mo lahle ga se tharollo e botse. Bolela nna ka kaparete, ke a bolela nna ka kaparete. Tlogelang a go tšea dithaloko tša batho ba bagolo le difeng bana, tlogelang a go titira batho ba bagolo le sa le bana. Ngwana mmereko wa gage ke go tsena sekolo le go tsena kereke a hlomphe batswadi. O seke wa kwa ka lesogana ge le re aowa ke tla re ka nako ela ke swanetše ke tšhele metsi ka lebeke re ka goga ka beafa. Ngwanaka o gane nnang ya basadi, o mmotše o re ke lome seja bana pele ge se ka fitla molomong ke tlo go tlogela, mara ge se ka gana tsebe gore nka se tsogile ke dumelane le wena ka se. Ngwanaka o gane nnang ya basadi ka gore o tla go botša gore ke tla re ge ke swere lebe ke re nka re metsi nka re tšhor awa ke moka ka nape ka goganyana ka beafa. Ngwanaka o gane ka baka la gore ditlamorago tša yona ntwewe ya go goga o beefa. Tlabe o šetše o noši o kgohlotše mahlo lesogana le go botša gore na jwale ka lapeng la ka ba tlo reng ge ba ekwa gore ke imišitše ka ntle. Ke a go botša ngwanaka, ke kgopela gore o nthieletše, ke kgopela gore o nthieletše. Wena o šetšeng o ile wa ima wa ntšha, yemela ditlamorago tša seo. Go sa le monate gone jwale o sa le lekgarebe la strata, go sa le monate o sa le lekgarebe la go phela ka dinotagi. O tlo kopana le lesogana la re wena la re ke go ratile ebile ke nyaka go dira dilo tša maleba a go nyala ka malapeng gore bophelo bo re bophela ka malapeng a se bona se re lang ka sona thata ke malwetse a re leng ka re ga ona mebereko a e gona
balekane ga ba re dulele malome ka kapa re ba le bona mara a ba re dulele ba no ngala ba no re ngalla mo ra sebaka re se ra dira selo a re se re go diragalang ka bona re kgopela thuso malome ka kapa bophelo bo gona ka malapeng ga gone boroko ka malapeng ga re robale bosiego ka mo re alumiwa gore re alumiwa bohloko mebile awa ke mathata na re kgopela thuso ke a leboga. Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharolo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše kgotsong malome ka kapa ke ngwala lengwalo le ke le tlhokaina ke le ka monaganeng ke ngwala mabapi le mathata a nang lona ka lapeng la gešo re le bannyane ba bararo ka molapeng gomme magareng a rena re le ba bararo go sene kwano ka molapeng re loišana re sa tshepane ka molapeng bothata bo bo le ngwana ka molapeng ke gore re leng ba bararo o mongwe wa mo gare o phedišana thata le batho ba e leng gore ke mana ba ka molapeng se se re tlabang ke gore wa tseba gore ke mana ba ka molapeng o phela le bona thata ke ka lebaka le gore sa mo tshepeng ene go le dilo tše ntši tše di diragalang ka yena re di bonang fela ga re re wa seleka re no ba re sa tsebe gore gabotse o berekišana le bona goba o diragalang ka yena na ka lebaka la re gone dilo tše snax tše di diragalang tše re di bonang le tše re di kwang mo re sepelang gona ka yena so re kgopela thuso re ka molapeng re kgopela thuso re na le mathata ka molapeng re phela ka malwetši re a bajwa ka moka ga rena ene re bajwa bolwetši ba go swana malome ka kapa re alumiwa mebile e bodile ka dintho re alumiwa gore re loma keng ga re tsebe ge re sa re o mongwe wa fola go thoma o mongwe re sa re o mongwe o swere ke maoto ga a fola a swara o mongwe ke mathata a neng lona ka molapeng bothata bo bongwe gape ke gore ka molapeng re phela re boloka malome ka kapa re a boloka masiana re a boloka bo abuti ba robetse ka moka re sa na abuti be le ba bararo mao rena o robetse tata o rena o gona ga a sa dula le rena sala re šia re sa le ba bannyane le yona tabe ya gore papa o rena a sa dula le rena bothata bo rena le bona ka ena ke gore papa o rena ona wa phela a nyako tseba selo ka mathata ka molapeng melato ka molapeng ga a nyako phetha le rena selo ga re thuše ka selo so go ne tše ntši tša santse a re dire ka molapeng mathata a santseng a re phetiše yona ka molapeng mara a nyako le go tseba selo ga a tle le ka molapeng bothata bo bongwe bo re nang le bona ka malapeng re tshwenya ke digagabi re tshwenya ke ditšhošwane gore ga re kwešiše gore ka moka ka mo dikamoreng ditšhošwane ka diaparo di dabela le mabota gore ga re kwešiše go diragalang ka kua ra motsola se re kgopelang ke thuso gore ka malapeng gore bophelo bo re bophelang ka malapeng ga se bona se re lang ka sona thata ke malwetši a re leng ka re ga ona mebereko a e gona balekane ga ba re dulele malome ka kapa re ba le bona mara a ba re dulele ba no ngala ba no re ngalla mo ra sebaka re se ra dira selo a re se re go diragalang ka bona re kgopela thuso malome ka kapa bophelo bo gona ka malapeng ga gone boroko ka malapeng ga re robale bosiego ka mo re alumiwa gore re alumiwa bohloko mebile awa ke mathata na re kgopela thuso ke a leboga ya radio go lebala o ka se lebale o tla be o sa robale o phela bophelo ba botsotsi o phela ka maka o phara borakgadi ya go ka maka e leng gore ga a gona o lebetse gore ngwanaka o tšere bana wa ba hloba wa ba lahlela ka ganong wa ba sotla jwale ka ditšhepisi jwale di fedile sukiri ditšhepisi o tšere ngwanaka o lahletše kua jwale ba nyakega bana bao ke na lenyalo la gago le ka gare ga ICU lenyalo la gago le sepela ka di-crutches lenyalo la gago le dutse godimo ga wheelchair monna o nyaka bana o kgotlotše madi ga go netaba ka kapa radio tšeang dipheto tša maleba a le seke la tšea dipheto tšeo e lego gore go sa sa letlo te tshola ka tšona o fihlile professor Moremi tlou tša baroka a gomme ntle le go senya sebaka ka kapa ya radio ke no go leboga o le motheletši wa mmutse community radio gona fa go 96
ke a go amogela ge e ka ba e sa le dutse gona fo go 96 dot number 3 fm ke no emela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ja ka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro ye ke botse community radio station 96.3 FM. ka nnete ke a mo amogela professor Moremi e re ke tsene ka mfa le go yena ka mola professor ya a ke go tame malome ka kapa ga ke leboge sebaka se mphang sona a ke dumediše magoši a gabe rena ba etapele ka go fapana mekgahlong ya go fapana ke dumediše ditšhaba ka moka kua gae ba gešo baruti ba porofeta mangaka setšo ka moka banna basebeletsi re a letamiša batheeletši ba motse community radio station ka meberekong ka go fapana dikolong ka go fapana re a le dumediša ka mola dikgokaganyong tša leago ka Facebook re thobela balli ba rena ba letšatši ba bošegong ba lekgono le bona re a batamiša a ke leboge thata malome ka kapa mabapi le go tšea matsapa mabapi le tabeng ela ya maloba no e kgonne go berekega gabotse mogala bola re kgonne go mo tšea re mo išitše mo go swanetšeng gona kua ga makweng ba berekile bo mopapa bo the right reverend Malefo ba berekile bualo le bo abuti Laki be ba le gona le bo abuti Kenny ba berekile monno la o kry-a thušo ga bua le ge re bolela sona ya ne moroka wa tseba re a leboga monna gešo ba tla phentse ba re ke bolediša ke go rata mohlomong awa a ko go rate mongaka ke no bolela nnete e leng gore lefase ka moka le tla dumelana le nna ge ke re ge nkebe dingaka tša lefase le ka moka di šomiša mokgwa wo o šomišago wa go tekgafa go thuša batho mathateng a go fapafapana moroka ke nyaka go bontšha se sengwe fa batho ba swanetše ba tsebe gore la bobedi le lengwe le le lengwe le la bone le lengwe le le lengwe dikoloi tše di latang bohlokaina ba rena ba letšatši ke dikoloi tša ga Moremi bohlokaina ga ba patele transport Moremi wa tekgafa go ba lata Moremi a boa a tekgafa go tlhapiša batho go bantšha dinyama go ba thiela metse go epolola dilo tše e leng gore di a ba tshwenya ka malapeng o sa nyake selo go bona moroka ge nkebe ba bangwe ka moka ga bona ba swana le wena ke nagana gore naga ye e be e tla hlomoga motlwa batho ba fola malwetši batho ba fologa ke dilo tše ba bošego ba banametšang tšona e fela ga go netaba moroka batho ga re fiwe ka go swana o mongwe le o mongwe o fiwa ka mokgwa e leng gore o fiwa ka gona o mongwe ke ka kapa ke ngaka awa o no filwe go no rata tšhelete kore o no e filwe nto ya gore yena o rata tšhelete ge motho a fitla go yena a re ka kapa ga ka ema gabotse o mo romela go o mongwe a kgone go mo thuša yena moroka modimo le badimo ye ke e bolela go tšwa boteng ba pelo yaka modimo le badimo ba go hlogonolofatše ba go šegofatše dišegwana tša ga Moremi tše o kgonang go ntšha go tšona wa tšhela dipetrole tša lata bohlokaina dihlare tše o di rekang ka tšhelete ya gago o di epang ka maatla a gago o thuša bohlokaina mahala badimo ba ga Moremi le modimo mo o ntšhang gona ba dule ba tlalleditše gore setšhaba sa thula re se tšwele pele go thušega Moremi no ke leboga kudu ke mantšwa a mabotse malome ka kapa e no re go bereka ka batho o swanetše o bereke ka go ekgafa o sa lebelela gore batho ba neleng santše o le motho o fele o gopola gore bohlaki batho ba go botša bona ka mehla ene le ge o ntšha mola o tsebe gore ga o ntšhe o bapala ka yona o ntšha o thuša o mongwe ene ge motho a thušegile o gopole gore ka le lengwe la matšatši o tla kgona go thuša wena moroka ke phentše ke re meloko le metswalle ye o ithušang ka mehla le ka matšatši ge ba re ntate Moremi re a leboga lentšu leo la gore ke a leboga ke ripoto ka legodimong le go badimo ba ga bo bona ga go ne ka mokgwa wo modimo le badimo ba ka se go tlalletšeng kapa ba go tšhella ngwanešo gore o tšwele pele o amogele bo ke a leboga ba bangwe motheeletši o mongwe ka kua nokaneng o ile mo go nna a re ka kapa wa tseba mmereko o le o dirago kuo mogolo kudu ene tsebang gore
ka metla le ka matšatši re a le rapediša jwale tipotše gore ge re rapediša ke lefase le ka moka modimo a gone gore a ka no sekwe batho ba ka moka go ne le o mongwe wa tla mokwang gare e fa banna ba le maatla ba kgone go tšwela pele ene ka nnete modimo o tla rekwa professor ke a leboga malome ka kapa balli ba rena ke ba gorogile gomme re live magagešo re live letlakaleng la Facebook ke page ya Kakapa Maubane re live pageng ya Dr. Moremi ba bangwe ba tla ikhwetša ka kua go Kakapa Maubane ba bangwe ba tla ikhwetša ka kua go Dr. Moremi ke a ibona shiona wa ya bapala nke re pote ka fa balli ba rena re a leboga gore le fihle ebile re a leboga magagešo gore le kgoneng go tseba lebeng le sebete sa go nyaka thušo sepedi se re ngwana wo a salleng o hwela tharing ka nako ye nngwe batho ba ka no go sega ge o lla mara ntumeleng ge ke le botša gore ba tlo o bolela ka mathata a bolena ba le sega nakwana e fela lena le tlabe le thušegile ene le tlabe le sega ke batho ba e leng gore bona mathata a bo bona a feta a bolena go swana le ke nyaka go no lefa motlala o mo simple go swana le motho a kgonang go sega motho ga a le HIV positive yena a sa tsebe gore na status sa gagwe se reng so le se ke la tshwenyega se ke se tsebang go tloga le khono ba tla be ba re o ka re ke bona tšang mantšwa ga botse ba ke bona ba go sasa ba tla be ba enwa tee ka maina a lena ka mathata a lena e fela lena di go tšwa boteng ba pelo tša lena le thabeleng gore le hweditše thušo le mollogile dipolelo di tlo no ba gona bana ba gešo dikodutlo di tlo no ba gona di tsene ka mo di tšwe ka mo le di fetišeng ke phentše ke re ge ke botša batho ke re batho le beng jwale ka lehlakanoka ge moya o ya ku le no se ka malara meboya ya feta dipula tša feta dilo tše ka moka ga tsona ge di fetša go feta lehlakanoka la ema le beng jwalo bana bešo kuo mofi wa tlang gore fa ditaba re a di rata man nko batamela kgaetšedi ka batamela ngwanešo batamela re leboga kudu gore le fihle kgaetšedi ka e no tša sebaka sewe nke ke le botšeng fa re dula re gopotša batheeletše ka mehla gore ge motho a nyaka thušo a bolele nnete fela re ba le mathata a gore motho a bolele dilo tše dingwe tša go ikela ku mola nako e šetše e tsamaile ge re mmotšiša diputšo e be gona re hwetša kgwekgwe ya taba dulang tabeng tše bohlokwa le re botšeng nnete ge e ka ba gone tšhweni ka kua ga e le bolele re malome ka kapa ka kua ga e gone tšhweni then re kgoneng go tseba rena tšhweni ewe le thušega jwang gore e kgoneng go tšwa ge o ka re ge o ya docteng wa fitla wa re kopa ke hlogo mara o tseba re o bolaya ke maoto doctor e tlo go fa setlhare sa maoto mara hlogo ya tšwela pele ya opa re kgopela nnete fela magagešo kgaetšedi ya ka dumediša motheeletše ke moka o re fegolele se borala ke rata o dumediša batheeletše ka moka ba motse community radio station ka moka le Professor Moremi ka moka le wena malome ka kapa nna ke le molli bothata bo re nang le bona ke gore ke nna ke ngwadileng gore ke a bajwa ke sa bajwe ke nnoši re bajwa le bana ka malapeng re bajwa gore re alumiwa re alumiwa ene ntwe re lomang a re bone re alumiwa kwa sela mathomo ke ile ka alumiwa go mongwe gore ka bola mmelo ka re ke sa khutšitšenyana ga ndwa le December ka moka ke jile bohloko ke jile ke lumiwa gore no lumiwa bana shibe bona mebele bodile nna re tso go diragalang kwa ra lapa lena ntwe engwe gape re tsonya ke re makatsa gore re ba jo bolotši bo botee gore re santse re ba jo bolotši bo botee ka molapeng ka mo re lumiwa le bana shibe bona gore re lumiwa gore ngwana wena o le ka bona mmele wa ga gona o tshosa thata nna bila re tso go diragalang
ene dilo tse di re tshwenyang gape ke dinoga tshwenya ke dinoga ene ra di bona le bosego re boetse ra di bona re e bone life gape noga e re timele no re timelela mo gara sebaka so tse dingwe gape tse di re tshwenyang ka molapeng ke go se kwane ga gone kwano ka molapeng ene re nyaka go dira dilo ka molapeng mara ba le kwano a e gona go ne go phela ba le mashatanyana mola le mola ga nna re ne re kgopela thuso ka molapeng gore re kgone go tseba gore ga bothata ba ka kua lapeng le la ke eng kane gore re tshwenya ke dilo tse ntši re tshwenya ke ditšhošwane di tletse ka marantlo mafele ka gore mafele ka re ga di-old ropo re robala le mafele re tsoga le mafele ene nna ga e bo se ne mafele a tletse ntlo mafele kore re a tuma re ria mehlolo ka moka re tse gore a tswa ka e mafelane e re sa re ke mafele ke ditšhošwane di tlala ntlo ka moka godimo ka mabota ka dikamore ka re ga diaparo ya kgonega gore diaparo ka diodong ke mafele ke ditšhošwane so thata bokape gore modimong ka bona ke ba gorena gore sala re share sala ba banyane nna ne ke sala monyane ke sa dira sapeng a sepena so re ne le bothata ba gore go ne dilo tse ntšhi santse re ka molapeng di nyaka ena ga atli a hwetša le ena a re thuše ka selo le ge re mmotsa gore santse go be le merero e santse e phetiwe ka molapeng ga di tsene wa tseba gantši kgaetšedi ka ke rata gore ge motho a hlalosa ditaba tša gage a hlalose ntlo nngwe le nngwe le ye a mpoditšeng yona a ke re le a tseba gore re bolela le lena pele mosegare ke boletše le wena maabane right o mogolo ko o mofemo go latela o wena o wa mafelelo o boletše ka kgaetšedi ya ka mo nke o hlalose taba tša gage nke di kwagale ke tlhalositše gore o phela gantšhi le batho ba e leng gore ke mana ba ka molapeng a re ke bone le bona ene kua moragonyana ge mma ba jo go ne mo dileng ra ya gona a kere ba re botša ka moka re le gona gore mokgekolo o ja keng a kere ra itseba tabi gore le ba bararo ba le re makatša ke gore ena o close thata le bona batho bale ene o phela le bona mola nna re batšhaba ene kudibala re kwešiše gore jwang gape o ka se re motho a sa rate motswadi wa gago a rata wena ga e kgonagane so ke nto e diputšhang yona gore kgane go riagalang fa dilo tše ntšhi gore le ge re tšhaba le o mmotša ka lebaka la gore a re tsebe gore o kwana le bona ka le lefeng ka lebaka la re mo a re tshepe gore ga botsabotse bona o phedišana le bona ka le lefeng ke polelo e re nang le yona and-e gone dilo tše ntšhi gore ke motho mongwe wa gore ke rata ga ke nyatše ditoro toro ke nto ngwe bohlokwa monna e ke lorile selo ene gantši ke selo re sa diragala selo se ke selo ra so gone ditoro tše dintši gore di a tšwelela tše mpe ene tše mo go tšwelelang yena gantši and jale di koša bohloko gore ke iputše gore jwang mara ka baka la gore ngwane ke ngwana mma and then go tšwelela ditoro tše seo tše bohloko ka yena maphelong a rena kgaetšedi ya ka ge o no re ditoro tše bohloko re ka se tsebe gore o bolela ka ditoro tša mohutamaene le yena jwale ka ngwaneno a ka se tsebe gore o bolela ka eng a kere ge e ka ba le yena mo dilong tše o di bolelago le yena o hloka thušo o swantše a tla a thušiwe ke nto re nyakang ditoro o bolela ka ditoro tša mohutamang le lora eng be ke ya go feta ke lora a nkgama a kere a nkgama re ba founeleng marutinyana bao ba le batlemo ga ke ipotšiša baruti bao ke ba ba feng and a nkgama ka nnete ke gore a nkgama ebile ke ferotše maro mo nthweng motorong fela re ba founeleng baruti bao ba lena batleng mo a ke tse re bolela ka baruti ba ba feng aowa e wa itshwenye go bile le nngwe toro gape gore ke molora ba mo fa tšhelete a rekiša bophelo baka ene tšhelete ya bona e ba mfa yona ka mokotle ene ke motho o leng ra mo tseba o ba mo fa tšhelete a kere motho ka se mmitše ka lebile
ga ka iputsisa gore motho ba mo fa tšhelete ba nyaka bophelo ba ka e kgona gore go ne le tse wa di atla mara o se ka di golwa ene o ka se tlo gore gotswe ka lebaka la gore a kere dilo tse ntse di kikiki o ka se di golwe a di godise gore ka nnete motho a ka di antwa mohuto a kere ba le bana ba motho le bana ba mpete ene jwale ditoro tsa mohuto di ne go ntshosa ene di ne go sejo mo kgopolong ya ka gore wa entwa mohuto e tswelela go diragalang o boletse gape le ka ya gore ge a tlile ka gae o a tsena nke o e hlalose gape a kgone go e kwa le yena go ne Christmas ye nngwe ya 2021 go diragetse gore ngwana ge na le gae a kere ngwana o lo tsene ka moreng yaka a tsena ka mo kamoreng yaka o ile a tsena mo monyako ba sa tsere gona ka mo kamoreng ngwana o la jika tšhaba a kere ga gopola mara ka botsa bo ka re mara ke a makala ngwano o tsene ka mo kamoreng a ke tse ba tlo riang a ke tse go riagalang ka ene o bola ka ngwana wa mmane a kere okay then ngwana la a tlo sepela bosigo ke robetse a tla boa gape a tsena ka mo kamoreng a kere ke tlotla a tswa a ya ka ntle mara ka mora ka le ba le phajisi straight a one ta bosigo ke robetse go tla molaetša ba re bona ba re o robetse godimo ga molaba mo o robetseng go ba ka se kwešiše gore ke robetse godimo ga molaba ra be ra tsoga ebile wa tsa re rena ba le ra tsoga batho ba kereke rena ra thumelela re dira lotse ka mokatši gore jale gore go tla mo le gore jale ke tlo lomiwa ke riwa ditlholotse ka mokatši gore ke no se kwešiše ga botse gore go lomiwa mo go tswa kae jale ke robetse godimo ga molaba ga ke kwešiše a ke kwešiše a re tle tabeng ya mahu a ka gae lebe le go le ba kae go hlokofetse ba kae lena le tlhokofaletše ke bana ba kae mahu a gona a tšea nako e ka kang go tlhaga mahu re 6 go hlokofetse bašimane ba baraga šetse rena mao re na le ena o robetse ka November re bolokile setlogolwana saka le sona se no hlokofala ka skirile ke nyana re tsoro re ga ka ena ngwana le kana o ile kheretšeng furugo ba molata jiji ke ngwana wa hlakahlakana ngwana o isiwa sepetlele ngwana wa hlokofala go sasa so mma o hlokofetse o tsere hlokofetse ke re mo hlabišitše re dirile modiro re ra mo hlabiša after monyanya motho a sala no hlakahlakana ya ba go fihlela e tlo robala sa nka tsoga ka morago ga gore re mo hlabišitše re nnoše re le bana ba motho a butu wa latelang ko ba sa le gona mahu a tlhagile ba bajwa a šiane ka nako e kakang a šiane ka nako e 2 ka ngwaga kwena o noše o tlhokofaletšeng ke ngwana kapa ke setlogolo kapa le dikgaetšedi tša rena mo le tsona di tlhokofaletšwe tlhokofaletše ke setlogolo le ena mmamogolo ka mola o tlhokofaletše ke ngwana wena o tlhokofaletše ke setlogolo mmamogolo o tlhokofaletše ke setlogolo tlhokofaletše ke ngwana okay nke o fe mmamogolo mola mmamogolo re a le dumediša ebile re a le amogela gape ngwanenu o boletše ditaba tše e leng gore di tseba ke yena ke tše di fintše wena o di tsebago o ka di tlatsetšang kapa tše o sa di tsebeng kapa mohlomongwe tše a di šileng o ka rata go di tlaletša nna sa mathomo ka mo lapeng ke tshwenya ke dinoga ene dinoga tše nako e ntšhi le nyane di bona ke nna ene ge ke di bona dinoga tše gantši di tla go sene motho e le nna ke nnoši mola nna ke di tšhaba dinoga tše ka gore ke kgone o no tswalela ge ke e bona ke tswalele ke dule ka mo ntlong di kgone o tsena ke no e bea ka leswika ke le latlhele mo yona ke tšhabe ke ye ka ngakong ene noga tše ke ne le gore ge ke le ka mo ntlong nna ke ne le go no e bona e feta mo pele ga mahlo aka e ke re e fetile ke lebelele ke še mahlo ke se ka bona selo mara ke bone gore ile saete e feng o le ka mo ntlong ke le ka mo ntlong o no e bona mo mahlong a gagwe e kgabola ya ke kgone gore ge ke dutse ka mo
lapeng ke kwe voice ke no bitsa ke motho mara mpitse ka lena lebe ke le bitsa ke mamaka nako nngwe ke ile ka araba mara ka re mola ke arabile ka boa ka tshola ka re gantši wa re o se kwa araba go bona o sa bone motho a go bitsa o no wa araba o kwa voice mara voice e boa gantši le gantši mo gonna ke bitsa ke gore ke lentšu ke la mmaka le lempitsang ene gape le dimpia gone mpia ntsho le tšhole tshehla gantši ge di fetse o ba gona ka molapeng gore di dukologa motso and then gomme go boe go tle katse e dula kua gae ka mo mokhukhung mara re ne katse rena mara e phela ka mogae le mosegare ge re bona e tšhabela gona ka mo mokhukhung bošego e ema mo mafestereng kry re lebeletše le mo mafestereng le ge re ka re le mo mafestereng a e sepele katse eno ema re tla ba ra jwa ge re jwa e be gona e sepela e jwa gone le ditaba tše ngwanenu a di hlalosago fa ka moratho wa gago mo bophelong ba moratho wa gago ke eng tše di go tlabang ka yena nna le ngwanwešo nako e ntšhilenyane ra thulana kore ge re bolela gantši le gantši re bitsana ka noga e phela ene ke rata go kry-a ke ikokobetša gantši mo go wena ka ge ke le mogolo ene ke rata gore re be le kwano ge re bolela re be le kwano ka molapeng mara nako e ntšhilenyane kore a re be le kwano kore ke bolela ka thokong ya ka le yena a re be le kwano re no dula re elwa nako e ntšhilenyane kore a re phedišane ga botse nna le yena ditaba tše di boletšego ke kgaetšedi ya ka mo ka yena ditiro tša gage ditoro go phela le manaba a lapa la geno ke eng o swarega jwang ka tšona nna gantši ya ke swarega ga botse ka re le yena ngwanešo ke fele ke kgone mmotša ke hle ke mmotša gore kganeng o reng o re wena o kgone go phela le manaba a lapa la ka molapeng a re aowa gape motho ge e le lenaba la gago a wa tshwanelwa gore o mmontšhe gore ke lenaba la gago nna ebile ga ke ba tšhabe ga go nento ba tlang tirang yona lena bale le bontšha manaba lena gore le a ba tšhaba bjale ke rena re a ba tšhaba ka baka la go tseba gore ke bona e leng manaba lapa le bjale re ba bontšha a re ipone molato gore re ba bontšha ra wa gomme motho wa tshwanelo mmontšha o santse gore o phele le yena o phele le yena nako ntšhi le nnyane bjale ke ra nna ena a re amogele gore re ka phela le batho ba leng bane re a tseba gore ke manaba a rena a ra ona ebile a ke ba tšhabe ande go nento ba tlang tirang yona bjale re tla bega gore mara jwang molaele gobane batho ba ka nnete re a tseba gore ke manaba a lapa le mara yena nako ntšhi le nnyane o phela le bona wa ya ka metseng ya bona nko iše ka mo go kgaetšedi ya ka monatsebe o tekwetše ke tshepa gore ge ba be ba bolela o be o tlogo o theleditše gabotse ba bolela ka ditoro ba bolela ka gore batho ba ba tsebegago gore ke manaba a lapa la geno ebile ka morago ga lehu la motswadi ya gago ka re lile la tšwa go a kry-agala gore ke ba bangwe ba ditiro tšewe ba boletšeo ba kwele ngwanešo o kwile eng mo tabeng ya batho ba kapa o reng wena go te phetolela ke ba kwile ka mokgwa ba bolelang nna batho ba banyaka go controla bophelo ba ka gore ke sentse o tsena kae ke se ka tsena kae ene batho ba bolelang ka bona ke batho ba close le rena family e close le rena ge selo ba se kwele ka mo ba kgone go tswa ba kwese ba se kwang nna ba mpotša a senke ke ikwa ka tša ka ditsebe o botša ke mang ke botša ke bona bomang bona ba gešo okay ba mpotša a senke ke ikwa ka tša ka ditsebe ba re tšhaba motho mosososo o so tšhaba motho mosososo o so ke re aowa motho bjale go phela le yena bjale go tlo mokatoga o tlo bona gore go ne nte o itšhaba mo go yena nna a senke ba ntira nto mpe ene ausi wa ka o
a gone family a kwanang nayo yena batho ba re nna ke batšhabe ga a kwane nabo o lwa le bona ka molomo ka mahlapa o ne le mahlapa o ne mahlapa a magologologolo a mantši ene batho ba a roganang le bona ke batho ba straight nka se tlhalosa gore ke mang jwang a se batho ba ntite moo aowa ke family e close ene nna ba ka se tle batla ba kgona go ncontrol ka bane nto ba e bolelang a ke itsebe ba mpotsa a senge ke ikwa ka tsebe tsaka ene nna batho ba ga ba ntira sele go ba gatlana le nna ba ntumedisa o kae he le nna ka ga bona ke ae le bona ka ga ka batla a ke dule ka gae and then wena ga go ne nako ye o ileng wa re o tswele o ile o nyaka tša bophelo ba gago wa hwetša mo e leng gore o ka re ba go botša ka bona kapa ba go fa dikao ka bona aowa a senke ke ga tee maloba ke ile ga ntate Moremi maloba nako e go bolela gore ntate Moremi a re ke kgopela batho ba ba nyakang go isa bana sekolong ba ka jong ge ke diphekong ba mpotsa ka o motee mapele ba go botsa ka o motee mara ba ska mapele kgaitsedi yaka ba go botsa ka o motee o e leng gore ba ile ba go botsa ka yena ba goba e be e le motho motee o e leng gore be e le gona o ikwa sintse ba wena gore ga a lokela lapa la gago ga a lokela lapa lešo ke ra gore ba ile ba go sebotsa ka yena ba ke go ba beile mathomo o ikwa na bona bile ba ntshebotsa ka yena okay mara bona le gona ga ke ile ko ke phekola a ba mpotsa gore ba ino gore family ya gago ya motho mosadi a kera ba bolele straight gore ke ma mara ba ile ba ntlhalosetsa ka mokgwa ba ntlhalosetsang ka kushi wa gona go kusha gore di lebile kae wa tseba re ke khatla keng ke gore whatever ye ba go buditseng yona intšhitseng ke dipheko ba ile ba go botsa ka yona ba mara ke motho mowane a wa kgaitsedi ya ka a ke ganane le wena ke ra gore ke khatla ke gore motho ba go boditseng ka yena a tsweleng diphekong ba ile ba go ona ka yena ke rata gona mo le ya kwana le bana ba ba gene ke a kwana lu o a re kwana le ba ka eng awa na ke tsebo re wa ka eng kgaitsedi ya ka nna ge o a re nna ke ne le gore ge ke ile ga ke tsene gane ke swantse gore ke ile ka gešo ke diphuthe ke se ka tsena ka ngwakong ke se ka tsena kae ga jale ge ke ile ga gešo ke palela ke go ya go robala ka kamoreng yaka ka mora tša rena di robala bana ba o e re ko go botse kgaitsedi ya ka o sa le gona mo wene ge o tswele ka ga geno a o sane ka mora ga geno ke nagana gore o ka ra o e be ga botse e ya feta once wa tswa ka ga geno wa ya ga gago ga o sane ka mora ga geno and then ge o dula ga gago ge o ya ga geno ka dikamoreng tša baki ke nagana gore o ka se no šwatlhela dikamora tše e leng gore wena di go lebane gore o ka tsena go tsona ke ka mo go dulang TV ke ka kitchen mohlomongwe le ka mo go no dulang metsi sa mathomo o ka se re o dula ga gago wa re o ile ga geno wa no kry-a o šwatlhela ka dikamoreng tša batho a o sa ne ka mora kua ga geno ngwaneso be ke nyaka go lokiša yona yeo ya gore sa mathomo ba ka se be ka mora ya ba empty ba re ke ya gago mola wena o sa dule mo gae o dula ga gago ge o e tswa ka mora e tsena ko o mongwe is either e tlo ba sese go ba e tlo ba ngwanenu go ba e tlo ba bana ba bona mara o mongwe o swantse a išomiše ka mora yeo e ka se eme ba re emetse wena ene ge o etla a o sa ne ka mora o kwa ka bona gore na o ka robala kae be ke nyako e lokiša gona moo o ka no tswela pele jale ke tla ba ke ngwana a gešo ga re ngwana o ile a re ga a tsena mojako a tširuga a sa tsebe gore yena o gona ka mo kamoreng nna a gone nto e bana ba gešo ba mpotsang ebile ba nrerišang go tshwana le gane jale ba mphonetša gane jale ka 20:08 ba mpotsa gore re a radio motse ba re nyaka bona o bone le bona maabane re boletse ka founu leo nna mara ba mpotsa selo ba dirile phoso ngwaneso ene wa tseba re ke nyaka go hlomphela gore ga se wa nyatša le gale beng ka se nyatša gore ba tle mo ba re ke nna ba re ka ba rela ka re e reng radio motse ba thuša batho le rena ba tla re thuša ke tlele a usa ka mo e le mosegare o a se gona a re fitlha mo re a ngwadiša ka mokgwa re ngwadišang that's why ke re o retse ke nna dilo tše ntšhi o botsa ke nna le maloba o retse ke nna ka re e re ga ntate Moremi ba re o thuša batho
wa ke swantse gore ke tle ke ba dire bošoro jwale wena le wo le bakang ga botse aowa nna ke tsebo nomphelela pelo ge ke ile ga yompotsa ka bošaedi wa ka he a o bore temoki he eng ene bothata ba rena ka mola lapeng re a ke re šetse re le banyana ba bararo re ne bana ba buta rena ba ba leng gona bana bao ba hlophega ga bane madulo ko kae ba dula kae bana ba ke ba bararo o motee o mogolo o dula Witbank le malome age ba babedi ba dula ka di-RDP ga mmamogolo a bona and then o mošimanyana mmago o ile a no mo tlogela le mma wa ka a sa phela a mo tlogela le ga a tlhokofala mma ngwane o ba dula ka lapeng mara gantse le ngwane o ga a sa dula ka lapeng o ba kile tšhelete tša papage le ausi wa ka ga a tlo tsamaya ngwane o le a sepela a tšea seeleng sa gage ba bakile tšhelete ya papage le ausi wa ka yena ke a bona bana gore ngwane o ga a baka tšhelete o tlo ija le nna goba o tla go nna o tlo ija le nna ngwane o gantse le wa tlhophega ka kua a dulang ka mmamogolo age o kry-ile bana ba mmamogolo age mmamogolo age o tlhokofetse ga go sane motho mogolo bana bale ba ba tomela ga ba ne mo ba dulang mo pakong ya tšhelete ngwanesho e feditše e wina ke mang tšhelete ke ngwana goba ke ngwana jwale ge a winne tšhelete and then le kgone le a sotlega go ra gore o ka se blame ba because ba e bakile mara yena a e hwetša a ija kere jwale ga a fetša go ija o a sotlega jwale o sola mang gona mo ke sola gore o reng a sa dule ka lapeng ga le jwale bone ke batho ba basadi motsolo o ka se tsoše ke bona o nkebe bana bale ba sotlega ba swantse o boa ka lapeng motsolo wa gile ke tata go bana bale bana bale ba ka se tlhatlhile mo ba hloka madulo mo tata go bona agile motse o wagile a wagela mma gore na mara a gone ngwana mošiminyana o mong ka molao mošiminyana ke ena ngwaneo le o mogolo a leng go malome aga nke o fe mmamogolo mo mmamogolo batamelanyana o kgone o kwagala nna wena nkano ba ka ditšhelete tša kgaetšedi ya mola kgaetšedi ya go ane le bana a ka ba ka ditšhelete tša kgaetšedi yaka ngwano mma o mošeile ka mo matsogong a ka a ne le 8 years ka dula le ngwano ke tlhehla le yena mo ke tlhehlang ke sepela le yena tata ngwano a le toropong and then mma ngwano a tlhokofetše tata ngwano o ile ga a bajwa a tla dula le nna be ke dula moteti a tla dula le nna tata ngwano o ile ga a santse gore a tle a ye sepetlele ke mo išitše sepetlele le sontaga a tlhokofala sontaga e latelang tata ngwano le gone le buka gona ke sane nayo a re sestere ke kgopela gore o tle mo go nna buka e dilo tše ke dingwadileng mo ka moka ke kgopela gore ge ke ka sepela mo lefaseng o dire dilo tše di leng mo bukeng ka mokgwa o di latelanang ene o ye mo go tshwanetseng ka mokgwa ke ngwadileng mo o nyake tšhelete jaaka o le sesi gomme go fetše o dinyaka sa mathomo seo santse o se dira ka mo lapeng ke ba boditše o beye maswika ka mo lapeng ke botša ke yena go fetše o beya maswika ke kgopela gore o hlabiše nna le mosadi wa ka wa robetšeng go fetše o ntlhabiša le mosadi wa ka o nnyake le stene ka gore a se phejane ka mo lapeng phejane e robetše le yona jwale ngwane o la ka nako ya buta mpotša tabatše o bane 12 years le yena a le gona so ge ke ntse ke sepela ke ya fase le godimo ke tsamaela tsone ditšhelete tše dilo tše ka moka go ile mo la go šetše 10 days gore ditšhelete di tšwe ngwane o la tla mo go nna a ntsogela mata a ne le mengwaga e mekae ka nako ewe a ne le 18 ba e fetile ba ne 19 a re ke kgopela karata jaaka ka re kgopela karata jago o diša kae a re a buitaga a re wa mamogolo a re a buitaga wa mamogolo o re ke mo adime tšhelete ka o mo adima tšhelete ye e tšwang kae ka gore gone bjale a o ne tšhelete ene le tšhelete e leng gona a ya ba ya fihla mo matsogong a gago ene godimo ga tšhelete la ka mokgwa papa wa boletšeng o tsebe gore re santse re e berekiše ka mokgwa nna ke go eletša gore tšhelete ya ge e tšwa o tšee godimo ga yona half ya tšheleteo o ka no e berekiša mabaka gago le bana ba geno mara half nna be ke kgopela gore re phete ka mokgwa tatago a boletšeng ka gore o ba bolela o le gona ene ke tshepa gore o bo o mokwa a re ke mokwele ragadi ngwane o la thoma gore
mola ba sendile message a kere ba sendela mo go nna mola ba sendile message ke a montsha Wa go tšhelete. go rošetse matšatši a makae gore a receive Okay. bjale ke a montsha ke re aga bjale tšhelete she ba rošetse ka 10 days gore tšhelete e kene and then ngwana o la thoma bjala ntsogela maatla ka ntsogela maatla a tla gae re le gona re le ka moka ke re le gona ka moka ngwana o la re ke nyaka pasaka ke nyaka dikarata ke nyaka ntongwe le nngwe yaka nna be ke kgetše ka mora ngwana o la ya ba gore o bula lebati ka garafu re dutše ka montle bjale sese a morela re tsamaya o le bule o tšee seo se nyakang ge le gobane ga ba go nee nna ke tla go tšeiša pasa gore o kgone o kry-a dikarata tšeo tša gago Okay. jwale napile ngwana o la ka nnete a go bula phenyekolola ka mola phenyekolola ba kry-a le founu a ka e tšea a tšea ka moka di-letter of authority a tšea ka moka di-death certificate tša papa ka tšea di-copy a tšea dilo tše ka moka o di šitše ka sese ke rage ke mmotšiša nna ke ile ka ba ka emelela ka maphodiseng ka go bitša maphodisa ka re aowa nna tla le nna moleng ke dula le ngwana šo and then ke mo tsamaišitše ditšhelete tša tatage and then ditšhelete tše o išitše ka matšatši gore di tšwe bjale ngwana o ntsogela maatla and then nna ke nyake tšhelete eo le tšhelete eo ke engwadiše ka gare ga maina a ngwano ka baka la gore a se yaka nna be ke mmotša melao ye tatage beng a e bolela mo pele ga gage a ne le nna le yena jwale napile ngwano le ya ba gore o tšea dilo tšela o diša ka sese napile tšhelete tšela ebile di a tšwa ngwano la a tla gae le tšhomi tša gage tšhelete ge e tšwa e tla e tsenetše mo accounteng ya mang ya ngwano okay ge di tšwa tšhelete tšela go thomile gwa tšwa ya old mutual ka gore old mutual ke ile ko rena ke delele ke ile after re bolokile e ke fihla ba re awa e tletle e emela ngwana ga a fetša 18 years ka gore a bututlho go fetša ngwana wane 12 years so tšhelete la ge e tšwa le yona ya tšwela ka kua maineng a ngwanola wa tšwa yona pele jwale ngwanola tšhelete la ge e tšwa ya ba gore o tla le tšhomi tša gage napile re sa re re dutše wa thotha ngwanola ka dicoolbeke bošego ka re fingers o thotha o ya kae le se ke la bola maina a batho a ke reng tshwarelo ke kgopela tshwarelo jwale napile ngwanola a re aowa nna ke ya mo ke ratang ge le gobane nyaka ke dula ka mo ke ge le ka mpulela monyako wa go tswela ka ntle go melakwalla o tsenang ka mogare nna ke nyako apea pitša ka ke nnoši okay ka morela ngwanola ka re aowa ge ile go apea pitša yona a se ka mantlwantlwaneng ka mo o ka se kgone go apea pitša gago o nnoši ge o nyako apea pitša gago o nnoši gona aowa a gone motho a tlo ema mo monyako a go thibela re tswa ka mo lapeng o se kwa tswa ka mo lapeng ngwanola wa a tla le ditšhomi tša gage ka boa sekolong o tla le ditšhomi ba rwala dithoto ga e tla ba rwala dithoto ga e tla ba rwala dithoto o fitlhelela ke tšhelete tše ntšintšhi tšeo ka moka diitla tša sakgao diitla ditšwa ngwanola ka ditšwa o ba setlhelane le rena o ba šetša le ga mamogolwage okay ee nna ga ka baka ditšhelete tša abuti o kwagetše ngwaneso iša ka mo ke bona emešitše letsogo ntate ka kapa a uswa ka go botse nnete nna ngwana ga a bula ka moo ka more be ke ntse ke dutse le ngwana gona mo re be re dutseng ngwana ga a bula a ntšha tša dintšhang ka moo go ba a na nnoši and nna a senke ke mora ke re tša gara go bule le mate be ke ntse ke dutse nabo mo ga a šone o bula mo a usa ka mo ga pasa ka mora ka re o reng mo ga pasa na a re e rile ke tšhelete yaka ee nna a senke ke wena ge a usa go amoga o la pasa wena o sola usa ge gore wa a mo amoga pasa o be o dumelana le dilo tše ngwano a di dirang aowa nna ke o ile a re ga mo amoga pasa ka re gane o re mo amoga pasa ke ra gore sa mathomo pasa ditokomane tše o butše monyako ka garafo a go ra gore o robile monyako and then wena o be o dumelana le ditiro tša gage tša go bula menyako ka digarafo a tše ditokomane tša tatage ntle le go dumelana le boragadiage aowa nna be ke no gana ge a mo amoga pasa ka re kgane o mo amogelang pasa kore ke nyaka go kweša gore o ganne ga a mo amoga pasa mara o dumetše ge a di tšeaka ka moreng ntle mara be ke sene naye a ke sola gare nna ke moretse ka re a bule ka garafo wa tsere ke nyaka go kweša a re o bule ka garafo o ile ge ba go ganetša o bule o ditšee ke nyaka go kweša gore wena a wa ba le bothata ge ngwanola a bula ka mola
a tlharamolla a tšea founu a rakgadi ga a tšea ditokomane tša tatage mara o bile le problem ge rakgadi a mo tšeela pasa nebe ke no be ke sola moo mara ga bula ka kua wa sola ga tšea ditokomane wa sola a wona se ke re selo no ke a leboga ge o sa sola tšwela pele a wa be ke no bolela eo fela ore bo okay a ye ka mo ba emishe letsogo ke be ke no be ke nyaka go kwisha fela gore ga ba bula menyako ka mola tlhatlhamolla matrase a tšea ditokomane wa bona phoso mara o bone phoso ge ba mo tšeela pasa ngwanesho ke kgopela bolela ka tabe ya ngwana ngwanoki o dutse ka mogae ba sa le monyane a dula luka a kere re nyaka pako ye ya tšhelete pako ye o be re le gona ya ngwana o dilo tse ka moka di tsamaisitše ke motho pampiri tša tatago ngwanoki di tsamaisitše kena ka ditšhelete tša bana ba be ba tša sasa a kere gomme ditšhelete di a loka ngwana le o thomile o tšhentšha ge ditšhelete dijo go ra gore o gonjwa le o nyaka go dumelana le statement a ke dumelane le motho ke nyako bolela taba ke nyako bea taba nna ke kone le o jala side a ke tšele side la motho wa tseba re a ke nyakeng kgaitšedi yaka a ke nyake gore o tlo o bolele ntho e boletseng ku ke nyako a tsa ke bolela taba kae ke bolela taba ya gore ka mo sesu o re bana ba tlhaka ba strati mmamogolo o e tlhalositše o mo kwele ke bolela ya aowa nna ke ra gore mmamogolo o e tlhalositše o mo kwele ke nyako bea point e question wa tsere ke nyakang kgaitšedi yaka ntho o tlang go e bolela a se e mmamogolo a e boletseng ke e nngwe a se a e boletseng ke bolela taba gore ge sesi ka mo a re bana ba sokola ba strateng ba sokola mo ba leng ba ba tomela wala raka ke motho a kere wanola o sepetša ke re ka lapeng e le ga ba ka tša di ba kang gore era one tšhelete a nyako sele mone kwa bja bija ya tuši a ine taba re tšwela go yona go dulang ka ngwanola ka kua ga ngwanola ane batswadi a kere o šetše le rena ke nyako no bea taba gore go salang le ngwanola ka malapeng ga ba ka gore ngwana a bue ka gae a kere eno ba ka re bana ba sokola o re thuša mola baneng ba lenang gape a re ga go berekiwa bana ba le ba dutse le rena tloa se le ba banyane bana ba bua ka lapeng karolo a itšeang gonne ga bana ba le ba seneng batswadi ke e feng mapele kgaitšedi yaka yeo be e so fitlhe eo that's why ke tsebile gore o tlo fitlha mo wena a re so fitlhe mo wena o nyakang go fitlha gona iša kua go rakgadi ka kuo that's why ke be ke go emiša ke kgopela re ge ke go emiša o eme because ke tsebile gore o nyako bolela o nyako gata mo go gatileng mmamogolo ka mona kgaitšedi yaka ga ka kwa o ganana le taba ya gore ga botse go ya ka mokgwa ke kweleng taba tša lena ka gona ka mokgwa ke kweleng rakgadi ga ba ka tšhelete o be a nyaka go dira se a boditšweng gore a se direge tšhelete e tla ene ge nke ba bakile tšhelete go ne le mo e leng gore nkebe a tladitše di-details tša gage gore ge tšhelete e tla e tsenele ka go yena o be a tseba gore tšhelete ge e tla e tlo tsenela ka go yena ene ga ke kwe mo a reng ke ile a mphe boka yena o be a phuša agenda ya gore go bulwe maswika go hlabišiwe abuti a lena gonjale ngwana o tšere ditšhelete ka moka ga tšona o tswa go dija le ditšhomi strateng abuti a go a hlaba o tlo hlabiša ke man number 1 number 2 maswika abuti a lena ba nyaka gore a bule ga a bulwa a tlo o bula ke mang ba re ngwana wo ge a fetša go bula ka kua ka kgang a ne a nnoši lena le sa mmone and then a itswa ka kua a swere ditokomane ba mo tšeela pasa wena o gana gore ba mo tšeele pasa o tšere ditokomane a tla ka tšona ga gago a di bea ga gago ke nnete a se nka etla ka tšona ga ka straight o tsamaile a ya go lokiša pampiri tša gage until a re ke mo fe tšhelete go dira pasa ka mo fa tšhelete go dira pasa actually mo fa tšhelete go dira pasa tšhelete tšeo tša gage ge di tswa namile ka re dipampiri tšela o beng o di swere di kae na ka gobane gone di-certificate tša boabuti mo di tlo nyakega namile a re di gona ka re o se ka bo a di latlha o be a di beile kae ka nako eo o ba di swere mo go yena a dula kae ka kua RDP mo a te kgethetseng go ya gona okay ka re o se ka bo a di latlha ka bone di tlo nyakega namile a re di gona ke di swere namile ka re ka gore o di swere di buše o di tliše mo go nna goba o di iše gae a re gae ga kee ka re gae go sa ye gae di tliše mo go nna wa tseba kgaitšedi ya kane mo tabeng ya bana ba ke ba butago o bile wrong phošo ya gago
o tsebile gore a butiago o duma o ka re go ka diragalang ge ditšhelete di tla nna be ke se gona le ga ba mmotsa molaetsa o emapele kgaetsedi ya ka mapele a ke re motho o kgona go botsa o motee and then o motee a fitlhiša molaetša go ra gore wena o kwele ka rakgadi gore taba e swake nna ke kwa selo ke no kwa yena ga ba bolela gore a botsa ngwana o la re tšhelete e be re swantse o šomiša ka mogae gore ba go swantse o tlhabišiwa goba go diriwe masika a ke tsebe selo nna ka kua ga gešo a bampotse selo ba ka re gone selo bo sasa ka mo gae ba itlo dira selo bo sasa bampotsa le gono go swana ge bamponitse gang jale ka 8 ngwana a butiago o rakile ke mang ka gae o rakile ke yena o ausiaka o mo rakile o mo rakile a ba mamoga diaparo a ditshuma o mo rakile ke be ke le gona tšatši leo a bolele nnete o mo rakile gane jwale ge ke mmotsa ke re bana ba le ba sotlega o re ka molapeng gona a ka se bue ge e bonye ko bua a tla tšee masenkišia a yo riela tatage stene diphošo tša bana tša ngwana wa abuti o bona ngwana ola ke dutse nae toropong a senke ke ba le bothata nae o tlogile toropong a e tla mogae a ba dula le nna a senkampha bothata o tlile mogae ge nna ke felela ke mmereko taba ya gore o no tšere tšhelete tata ga go ija strateng le yena o ejile strateng nna be ke moretse ka re tšhelete o reke tše o di rekang o ba re o nyaka founu ka bane ba re ya matric a re o nyaka founu ka re reke founu tšhelete o e fixa go phasitše o tlo o kgone go ya sekolong pele ka bane banjale dilo tša sekolo di a sokodiša di-nefsas di a sokodiša tšhelete o ije o ngathele le bana ba geno and then wena o dirile eng go netefatša gore maele a aga go beng o mmotša gore mo o ngathele ngwaneno mo o reke founu mo o tepele go ya sekolong o dirileng go netefatša gore maele a aga go ngwanola wa šala morago a gone nto a irile nna ke le ke mmotšiša tšatši le leng ke re o e fixitše tšhelete la kileng ka re o e fixe na ka re ngwagašo wa fela o tlo ya sekolong na a re aowa ka re o ne bokae na a re ya go ya sekolong ke nayo nna ka tlomolela so go ndwale o awe gore ngwana a buta go feditše tšhelete ka moka a ne selo o ejele le ditšhomi ko strateng a na noši prof e re ke tle ka mo go wena ka mowe a ke tsebe gore o kweleng o kwele jwang o ne dipotšišo ba tla di araba ge di le gona nna malome ka kapa se ke se kweleng ke kwele gore mo go na le ntwa ene solanka ba ne le ntwa so e le bana ba motho ba sa tlo lumiwa dinoga ba sa tlo di bona ga ba kwane a ba kgone go agišana go nne le go kwagala gore ngwana o kry-ile tšhelete ya motswadi wa gage potšišo ko re na bana ba mo go motswadi wo ke ba bakae ke ba bakae babuti ba bararo ke ba bararo nkane tšhelete e kry-ile ke ngwana mo teng gabotse ke ba babedi o mongwe o mo kry-ile ka ena kgaitsedi yaka wa e senya wena mara o ka re o ne bothata kgaitsedi yaka polelo o fetšang go e bolela go nywele ke kgopela gore o e kgopelele tshwarelo a ya loka ngwanešo ka gore ke ba bararo ke kwa ntate moremi a re e reng e ba o motee bjale ke a mohlalosetša ka mokgopi moroka wa tseba kgaetšedi yaka a ke re bana ba ke ba bararo ene ba amogetše ke mong a bona mong papa go bana ba o ba amogetše le ba bararo go raro le ditseka ga robala o ba šiela e le ba bararo ke ka mokgwa e swantšeng e be ka gona a kere so lena le rileng ge ngwana a kry-a tšhelete a ne a nnoši le sa netefatše gore bana ba le ba bang ba le go ba le setseka se ba se kry-ang re no mmotša fela ka molomo tšhelete a kere tsene tša accounteng ya gage nna ke ile ka no mmotša fela ka molomo ka re o ngathele bana beno mara le ba ba mo fileng tšhelete le bona ba ne phošo ka lebaka la gore before tšhelete e tšwa re nyaka go tseba gore na bana ba mohu ke ba bakae ge e le gore bana ba mohu ke ba bararo tšhelete le ra e divida a re ntšhe tšhelete ra fa ngwane mogolo ra re o tla šerela ba bannyane re divida tšhelete ela nto mathomo ye nna ke e lemogileng ge le le mo batswadi baka bana ba lena ba sa tlo hlaka ka lebaka la lena
ge le ka se tlhokomele gobane lena le leso sa mathomo ga le ne nnete ene sa bobedi ke gore le ya loišana ene sa boraro ke gore ga le kwane ene sa bone ke gore a le kgone go agišana le thuba lapa la bolena ene sa bone ke gore gore re lapa la bolena le ne sephiri sa bohlano se sona le tisegiša ka batho le tinyatšiša ka batho dira di bulelela ke lena ka kua gae gore di tsene gone jwale le rakile bana ka gae ragadi bana ba le ba e kae a le kwane lena le bana ba motho na bana ba lena santse ba kwane jwang a le kgone go dula fase la rerišana la fana maele bana ba lena santse ba fane maele jwang go palla lena ba bagolo le baka eng ba rato laola ba nyaka gore ge selo ba se dira o go ka bona nna ba kgona ntsheba mo ka founu ba ngwalelane di-message soile ba babedi ba re di re tweng ka mola o la fetola re tweng ba lebale ba emelele ke tšee founu la kere yo ya kgotsa namile a isa ka o kgona go ngwala message a re o ngwalela o a le magweng modimo a molatlhe message o le o tsene founung yaka ke re le monno wa ka ke re yo tata go semamang bona a re ke eng ke re bala a re go ngwadile a isago ke re a kgotsa re kgane go reng ke re aowa a ntirele di-piscole tše ntšhi ke gore a nyaka go bona gore nna ke bone message o le a o ngwadile nna ke se ka be ka mo fetola namile a tla bo a founu a re aowa ngwanešo be ke sa re ke riela wena be ke riela semangmang mara o bolela ka nna o a rereša kgaetšedi ke ra o a rereša mama wa rereša ka gore message o ese wa gage be le wa sesi nete ke kgotlhile ina la gage instead ya o mara o bolela ka yena ke bolela ka o be o reng ka yena a be ke sa bolele dilo tše mme o be o reng e be ke re ke botša o ke re jo nna ke maketse gape ngwanene o tlile mo gae ke thomo mo kwa le kgono a re gape mo gae ke mo go botse be ke sa bolele gampe ene e be le mathomo ka nnete ke mo kwa gore a re lebokiša ka re nte ngwe le ngwe e riria ka molapeng ke a re lebokiša a go ne mantswe ke a sentšeng moo alright a sa mpolele gabotse ga bolela a botša o eno ba re di-message ene ke founu tša gae mapelo message bo o reng a ke re o mpitša ka le leng leina o rela o re yo wo wa moreta nna a nrete yo semangmang gape mangmang o ba le mo ore he gape le tšhentšhitše dipente wa reng he nna le re le sampotse he kore a ne o bolela mantšu a mang a go se kgatlhe re nyaka mantšu ao a reng a re yo mang o tlile mo ke a re le tšhentšhitše dipente o a kgotsa nna ebile a mpotse yo gape gore ka mokgola o swaregile ekwa gabotse a re ye gona mo nkofe koko mogare koko wa motshepa o ga ke motshepe ka gore o phela le mana ba rena le bona o ka raka ba a riang a loya a re tsebe gore a ka no ba loya ore ba mo šomiša moo mara go motshepa a re motshepe le gore re mmotse dilo ka di-last minute re tšhaba gore o tla botša mana ba rena go motshepa gona a re motshepe gore o tla botša mana ba lena le ya monaganela goba o šetse a ile a e dira before ao a ne sephiri nto ngwe le ngwe le ria wa founa o founela mang o founela bona batho ba phelang nabo e le mana ba rena nke o boele ka ntate ka kapa motho o ka se mmitse ka leina ke re batho ba bane maaka wa nkwa o ka se le motho a latela mmago ka morago le ge e ka sehle e se mmago kry-a e se le se bana ba motho ke bana ba monna gomme wa mmorela wa re he eng mo so motho o phetse le rena close nto ngwe le engwe le yena ga nyaka silo ba kgopela go yena e no ba gore ganjwele ga a sa mmolediša nna nka se re ge a ilwa le motho a sa mmolediši nna ka kotela motho ola nna a sa ntira selo sese o awe gore le ge re ka ba di-family dilo tša ka gae di ba le nako ya tšona ya go šwatlha kore a ke fe motlhala ke re motlho mongwe re a bolela ka mogae gore re swantse re tle re motlho mongwe re direle mokgekolo letlapa kapa mogalabe letlapa o awe gore dipolelo tše jwalo le swantse le di sware mo go lena up until
le tlo dumellana lena le bana ba motho gore jwale borakgadi ba ka no tsebishiwa bo malome ba ka no tsebishiwa. So batho ba ke ba go solla gore o ka re o shwatlhisha ditaba before nako and then go ya ka bona ge ditaba tšeo di šetse di shwatlhile go ne tše dingwe tša tše kore ba pallang ke go di dira ka baka la gore mohlomongwe ditaba di kwele ke bao e leng manaba lapa la geno then ba tswaletše dilo kore ke ye ke ikwešišang ka gona ba no be ba sa rate batho go sa ga le motho he o tsamaya le mang he motho la ga loka go rile Spiri o na so wena nna ke na se Spiri he motho la ga loka gore ba sentse go kgathala batho ba tsamaya nabo o phelang le bona o sontse ore he motho la ga loka o so motho o gane go rile ke le nna ke rele motho ga ke gatlana nae le hono ke a modumedisha bo sa ke sa modumedisha o tlo re ke morile no yona e phoso gore o ka no kwatela batho ba sa go dira selo ene nna ke nyaka go thusha motho gore a lwe le motho ka ntwe nna ke sa itsebeng wa tseba nna ntwe ke nyakang go ikwešiša shi mme ka mola o ile a re ga thoma re ka gabo ga gone bophelo go ne dinoga go ne magotlo go ne dikatse a bane katse mara katse e dula ka gare ga mokhukhu e ya batlaisha and then o ne ditoro tša lorang wena mama o lora o mogama o re ba ka no founela baruti o rekiša bophelo ba gage go lora ba go fa tšhelete ka mokotla ba nyaka bophelo ba gage potšišo shi ke kwele gore o lwa le wo ga o lwe le wola wena le wola le ya kwana nna ke ne bothata le yena a ke tsebe yena pelong ya gage nna ke ne bothata le yena le nakong e ntši ke a mo founela ke motsotša ke dirang wa motshepa wena nna ke a motshepa mmamogolo wa motshepa aowa ke motshepe o bona o ka re o diang awo o išetšana le dilo tše mpe ke gore a o šetse motho selo se se kaone aowa gabotse go lebeletše mmamogolo o riša ola wa mo diriša o mogoga ka nko o kwa ka yena nna bale nka se kgone go kwa ka yena wena taba e ya go latofatšwa ka boloi e go swara jwang awa nna ke ne taba le yona ka re nna a go ne nte ke e dirang le wena go lebeletse ka seemo sa gago go ka ntlhatlhofa ke ne ntse ke ne nabo mo go ba ra ka setšaring ya gago wa lebelela gore e go diragala eng wa no re botsa straight re le store mohlomongwe o ka be o šomišiwa awa le nna ke ne dipono tša ka tšeke ene batho ba ntate ka kapa ge selo se tla ka wena ka lapeng ore a re rieng so ga ba dumele ba nyaka selo se tla ka bona wena o kwe bona ke gale ke ba botsa ke re a re riele mmantwe so ba re ke kule o bolela ka taba ya dipono ke kule o ka re o itlogetse o tlho ba lora batho ba nna ke kgone o lora ke re ke tle ke ba botsa ke re nna ke lore ke lekiša ke dikgomo he ke lorile eng go direga so ka malapeng a re direng so ke be ke tle ka kakanyo ke re a re direng so ke lora nna ke barela ke re a re diele mma modiro moso ba re aowa he eng kae re tla ria dilo wena ga nko ba lora gampe go swana le ka mogo bona ba go lorang o ba kgama o amogela ditšhelete ka mekotla aowa nna gome ge ke ba botsa e le kakanyo e tlileng ka nna ga ba e dumele ba tlo gore bona ka ba tswile le ba babedi ba re nke be re riante so a re tlhakanyeng tšhelete so ba ile ba ra re rie modiro wa kgomo tše pedi ka re modiro wa kgomo tše pedi le tlo o dira jwang le sa bereke a re rie modiro wa kgomo e tee pele re tle re re ka morago re tle re rie o mong gape ba se ka be ba dumela go bolela nna ge bana ba re bo kgora ka dirapeng ba re ba go kgora ka dirapeng ba re bo dijage tse go kgora ka dirapeng le nagana le tla tshwara lotho go bolela yena o a botsa wena a botsa ngwanaka nko o iše ka mola malefa mane o kompotse mo ke kwa o ka re o mama a go sware gabotse ene ditorong ga o mmone gabotse mara yena o re ga a lo le wena wa kwana le yena ka boka ga bona ke bona le bona a ke tšee le saete la motho ene wo ga ka se ntaolo ko mogolo ke fetile 40 years a go no raka ntaolo ene a ka se ntiriše ntwe le ke bonang gore a ese a sione ene le ba ilwa dibekanyana tše tharonyana tša go feta ba le ba babedi ba lamotse ke nna ene a ke se rate se se diregalang ka kua ra motsola ke ba bagolo batho ba monna go monyane so ene go lweng ga bona ba lwa ba ntšha mantso a seng ga botse a bitsana baloi ba bitsana badidi ene a se ntwe botse eo ba lamotse ke nna le ngwanaka a nke ba ilwa nna le nna ba lwa bona ile ba babedi nna a nke ba ilwa le nna
so taba ya gore le ne go sebao le gausu le phasetsana ka difounu so wa nna ke sona o ke baneng wa le tsona polelo ba e bolelang a re ba bolela gore o lebogiste dipende ngeng ke yona message o ga itse diaka mohlomong a wa e kwa gabotse ga itse diaka mo uri le be le dutse so le ba bararo wena o ngwalela ola ngwalela wena ke mara ke mokule ka nna ke ngwala message ka monyanya wa ka tshiro wena o ka re o se kwa khuthumala be ba dutse so mo tafoleng monyanyeng awa ka gae re ya monyanyeng okay o mongwe le mongwe o tshwere phone ya gage ba ngwalelana di-message ba ngwalelana ba tswa ka moka ga bona nna ke tša phone ga botse be ba rudiang mo di-messageng tse ba beng ba go seba ka tsona o le ntse o le gona mo ka difounu be ba rudiang ba bolela ka nna ba re jo okay o dira ke gore o rata gore ke la ngwana diaparo tša go tura gomme ga a ne selo ba ngwala mo founung batho ba o fetola o re jo wa mona ga a ne selo mona a dutse ntsheng ga a ne selo ola wa fetola ba ngwala okay ke a gomola ke dutse mola ba tswa ka moka ga bona o mongwe ya toilet o mongwe ya ka namile o topa phone namile ke topa phone wena why o searcha phone tša batho ba ka baka la phone ya gago be ke re ke ria call back nne ke riela o mongwe wena o ne phone wa gago bo se ne ya gago be se sane di call bo fedije di call back namile ke tša phone la ke re ke a bona mara mogane batho ba bolela ka nna a ke re aska message o ngwadile message ga raro o mongwe ile a ngwala a re o ngwala ngwana ra mogolo wa tsenela go nna jalo o ne paita gore ga a re o sendela di-message mo di sendela di tla go nna straight a bolela ka wena gape le gona mo nna ke a tša message ola ke la etša monnola ke re gape nna motho wa mmakatša kgane o reng a di a soke nna ke itsene ke ausago išaka mo go mmane mmane lena kgopelo o botsiša gore di-message tše be di ngwala ke nna na be di ngwala be di ngwala ke sese and then o a fetola ka goreng ka mokgwa o fetolang a ke gopole o ka re go ne message o nna ke saleng kore a ke gopole mo motho o mogolo a kenya ko re bolela maka wa kosisa a ke gopole ke ngwala message nna a ke gopole a re tseneng ditabeng ba gešo le ne mahu ka kua gae godimo ga mahu a bang gona le ne go šupana ka menwana gore mang o bolaile mang a ke re nyaka nnete gape go njwale lena le latofatšana ka boloi le kgaitše di ka mola o e hlatsetše gore lena le ba babedi le latofatšana ka boloi ene go hlokofetše ditlogolo godimo ga makhu a bileng gona a sanka la latofatšana a sanka go ba lo mongwe a latofatšang o mongwe gore mang o bolaile mang a senke no ba gona alright ka gore le latofatšana ka boloi le loyana kang gore mohlomongwe wena go sa tshepe se seago o moloiša o ba o mmitša moloi e le ge o bone a dirile eng ya gore a ka swanela gore e ka ba moloi ga o šetse motho nto botse a o sia ka ntate ka kapa o ile a raka ngwana ka le sekolong ka April ngwana a mara re tla o tšee ngwana gago ke le toropong a ntse tša re tliša ngwana o mo go nna ka bona o sa bereka o mo tliša le karata sa gone bothata ka tliša ngwana o la mo sekolong mo a tsena sekolo a dula go yena ya re January February March April a ntšha ngwana o la sekolo a re go metla o tšee ngwana gago ke tle ke tšee ngwana go diragetseng a wa tla o mo tšee ke tle ke mo tšee go sa tlo mo tšea o tla gatlhana nae gona ko stationeng le dibeke aoe namile ke tla gae ke tla ke tšea ngwanola ngwanola wa lela gore mamagadi mmamogolo re mo rileng ke re aowa nna ke tsebe gore mmamogolo wa ke mo rileng namile aowa ngwanola ba mo tšea ba mo admita sekolong se sengwe a ntša ya ngwanola aowa nna ebile ke teputse gore ngwanola o tlo feila ngwanola a senka a feila go thoma gore o ria selo bana ba re ba ya ka dirapeng ba ya go gora o re letšagetše go ya go gora ka dirapeng le nagana re tla swara lotho o botša ngwanaka ba ya go gora lebitleng la koko a bona e leng mmalena ka moka mabitla mo go tee ba ya go gora ka dirapeng o re le re letšagetše go ya go gora ka dirapeng le nagana gore tla swara lotho gane go goriwa ka dirapeng le go swariwa lotho ngwana wampotša yo mama gape be re ya go gora ka dirapeng ba re tlo swara lotho ke re aoe aowa ngwanola wa tlokomolela nko o iše mo gomma ragadi wa o raka bana ke ngwana bobedi re kwang ba re o mo rakile ka gae ka raka ngwana gae o ntšhadišitše le ngwana
ke mmotsa gore nna ga ke bereke bana baka ba ja tšhelete ya bona ya SASSA ba namela ka yona kwa sekolong be ba tsamaya ka transport ba khera tšhelete tša bona wa gago ga wa mpha karata ya gage o ja ya mang o namela ka ya mang karata ngwana ya setsa go iswe a senke yo karata ngwana ya setsa go iswe senke a itle ka mo ke ena ka bona go tsaba karata bele ka ke kgopolo bolela o nke le tiketleng a ke re le tlile mo le tlo nyaka gore re le thusheng re gopela gore le re tlogeleng re le lauleng gore go bolele mang gone jwale ge o nyaka o bola o emise letsogo malefo o be ko mana madula ba pile mo ke bona o ka re o mongwe o fuphiwa mo esegare ke kgopolo bolela a ke kwane le go rela batho ba go le go bolela maka a bushisa eta ke emele motho a ke ka le saiteng la motho nna ke bolela nnete fela a ke re o se motho o godisitse bana ba ka mokua motsong ola ka moka le ba rena le wa ka ngwana o le 25 years o godisitse ke ena a ke re le bana ba godisitse ke ena o ula shia ngwana nna kwa ba re ngwana o sepetse ka baka la o gana ka karata SASSA a ke re a ke nyako ditsela taba tša bona ke nyako bolela ka side ke yaka gore ke nyako e bea straight le ikushije ke mo tšhelete le ngwana yena o re bolelang ka ena a ke re ke nyako go bontšha re ga ne ditebo ke šetse le ngwana ka ke sa le monnyane a bara le leiri a ke re ka godiša ngwanola ke mo tšere kae toropong ke sa bere ke dutse mogae ka mo šalela le ngwana mo gae ke dutse mogae ke tlhatswa le leiri ke fedule motswedi ditebo tsona ga natso a ke nyako bolela maka o be o šetse le ngwana go file karata ya ngwana awa a ke gopole ke swara karata ya SASSA nna ke dutse le ngwana le lesea mengwaga me kae ka patekano ke dutse le yena ngwaga okay o ba mo rekela di-pampers a mo rekela le leiri la go hlatswiwa ke hlatswa le leiri a ke go sene pampers ko mo fe a seneng ditebogo mo go bona ke yena ngwana o ballang ka yena ba re o morakile go sene ka wena o dutse le ena e sa le lesea tekano ya ngwaga ka baka la gore a hloka ditebogo emapele se o dutse le ngwana tekano ya ngwaga ka December ka mmošitše karata e swere ke mmage ngwana a ija eng a bona gore ka diwana tša ngwana tše ya dijang ngwanong o ge kgwedi fela ba romela skete ba sa romele tšhelete ba etla o ba etla a di rekile dijo tša ngwana ke bola dijo tša ngwana nna ke salang le ngwana ao re feditše re ilwa ke tšea ngwana ka mmošetša re ba ka taba gore a nna ganele ke dutse ke ne le ngwana monyane ngwana ka besa le monyane o palela le go nakela ngwana ka la borona tša Christmas ke šetse le ngwana ge le sia ngwaga ka moka a mpatele o ba patala keretšhe ngwana o tlogile keretšheng ba re dijo tša keretšheng a di mosware ga botse ge ngwana mma ke šala le ngwana gage a kere ge December e fihla aowa tlang toropong re ya toropong ge re fihla toropong o rekela bana ba diaparo nna o ntlhokisa le ka le ngwana ka leng ngwana ke dula rekela go diaparo tša Christmas a bona gore ke go hloka ke no bolela taba gore ditebo ga ana tsona a ke mo senye leina a ke mo sebi nna ke bolela ene wa tseba ke nyaka go gata go tlo bolela ke nyaka go gata tabeng ya karata ya SASSA ne polelo ya o ya gore o kgonne go fetša ngwaga a dula le ngwana gago wena o swere karata magweng o gopole gore ngwana o swana le mokgekolo karata ya ngwana e dula mo ngwana a dulang gona karata ya mokgekolo e dula mo mokgekolo a dulang gona o ka se sware mmago karata ya swara ke wo ngwana a ka se dule le mmamogolo karata ya ngwana ya swara ke wo ngwana o hletla le karata ga ge mokgekolo o hletla le karata gage kgaitsedi ka nkane o e fa batho ba ba ntate ka kapa batho ba ba go le reka sefahlego a ba ne nnete nna motho be ke monetse karata ya ngwana a re ngwana wa bua ka re ngwana o bua bang ke go netse karata sa tang ke reng gore ke buletse ka ena la mathomo a re ke re tla o tšee ngwana ga go sa tlo mo tšea o tla ga tshwana na e stationeng ene o tsere ngwana a usa ka o tsere ngwana nna ke ile mmerekong ka kry-a a ngwale note a ebile mo mpetong a re ke tsere ngwana ke ile gae a sa bolela le nna ngwana a nyanya letswele ngwana o be le premature ke mo kry-ile before ka 7 months a tša ngwana a ngwala note a re ke tsere ngwana ke ile gae a nreriša ke tsogile le yena gona mo ga ke bua monna ore ngwana o kae kere a wa note še yona ore jwale ga mosegare ba nyanya le botlele ntši bana ke monyantšha letswele ene ngwana o ka nako eo ba sa go le SASSA ka gobane be ke bereka ene ke bereka family ke thomile go ngwaiša ngwana SASSA ga ke šeno senyelana ke mmereko
a ba bo botse nnete batho ba emapele kgaetsedi yaka ka mantswe a mang gora gore o utswitse ngwana a lena kore ke nyaka go no e bea straight o no motšea nna se a bolela le nna se o utswitse ngwana wa premature wa nyanyang letswele a sa bolela le lena batswadi ba ngwana a bolela le nna se then a re go mo utswa lena batswadi ba bana o ba dula le ke nyaka go kwišiša ke go mo utswa ka gore sa mathomo ngwana o ko monnyane o nyanya letswele ke premature and then wena o mmage ngwaneno o tšea ngwana gago a sa bolela le wena o ile mmerekong ge o bua mmerekong o kry-a tšere ngwana a tsamaile le yena ntle le go bolela le wena ntle le go bolela le monna gago wo go ra gore o utswitše ngwana a lena re nyaka go e bea straight o mo utswitše go ra gore and then bona malome ka kapa if ba kry-a note ngwana o spetse ana batswadi ba rileng go tloga nako a kere batswadi santse ba namele same time ba latelele ngwana mo a leng gona ge ba kgona ba founele le maphodisa gore gore go bile le dikwanelo ge e ka ba ke nnete wena o ile go bua mmerekong ke no re ka gore ke ngwana ka lapeng o ba dula le nna wa bona polelo o fetsang go e bola go ndwale ke yona e re botsang gore wena o ne nnete wena ga go kgonagale ntwe o e bolelang ga e kgonagale gore o ka no re o bua mmerekong wa kry-a motho a tsamaile le ngwana gago ebile a tloga a re ke motšere and then wena le monna gago la se dire selo le monna gago a no o dula a no re o tšere ke ngwaneno wa go netaba ngwana go nyanya letswele wa premature sesi awa ngwaneso ke iwisa nka re nkebe mma a phela a tla tlhatsele lotse ka moka mma ba a phela a bereka dikitšhini mma o boletse le mma yena a re gape ngwana kretšheng wa sokola ngwana ba mofa setampa e sa le monyane se mo tshwara ka maleng a kgone o kaka a kere ga botse re bolela ka ngwana kgoditše kae mo e sa le monyane nna ke dule le ena ke re ke tlhatso ngwana go fiwa stampa ke kretšheng a o mmone gape kretšheng ba fa bana ntlo ngwe le ngwe ke nyako kore ke buisa ka re mmang ke a phela a ke kwane go bolela maaka a ke kwane le motho go bolela maaka a ke gopole ke ngola note ka namela ka nna ke sa ka namela ka tloga toropong ka tla ga e le ngwana ke sethabe sesi re le we Michelle tsogo microphone o tlo tla ka go wena a ke gopole ke ile ka ba le tšhelete a ke gopole ka gobane go tleng kua go rometse tšhelete mo gore ke namele bese ke ile toropong go tlogeng kua re be re tla ka moka mo le Christmas re tla go namelwa bese ngwana ke biditse gore tla o tšee ngwana ka wa sokola ngwana ka o wa mofa ditampa kretšheng ngwana ditampa di mofa ka maleng fela ka lešoko wa ka ngwana besane ba sene bo 3 years 4 years ke tlile ke jere ngwana a le gona o mpheletse stationeng ka namela bese ra tla ga e le ngwana le dibeke ke šetse le ngwana mo šetse le ngwana ngwaga ka moka ke tlhatswa le leiri lang gore ke reng ke tlhatswa le leiri nna December ka beke before di 15 ka beke bo di 10 romela tšhelete a ke ne le sente nna a ke ne selo a ke bere ke sa bere ke sene selo romela tšhelete re tla toropong le ngwana ye o e ro ka diaparo tsa Christmas be re nyaka ya go tšea ngwana ke gada le ngwalo kore a ke kwešiše no e kwagetše and wale mma ba sa phela ke yena bile ba ntse ra mo thuse tšea ngwana o la sa le monyane no e kwagetše ngwaneso wa bona prof ne statement se thaitšedi ka fetšang go se bolela kore ke nagana gore motheletša a ka dumelana le nna ntwe kgaitšedi ka bolelang gore wo o e dirile a e kgonege sa mathomo ge o fihla sa mathomo o ne monna kere o ne monna gage ba ne ngwana o monnyane wa go nyanya letswele ebile ngwana ke premature ga a boa mmerekong o kry-a o tšere ngwana o šiile note ga a fetša gore a no e fetša ka go nore awa o tšere ke ngwana mmago netaba that is why re straight ge re bja gabotse straight wo ke le kgodu utswitše ngwana wo and then wo a palela ke gore ga a kry-a ngwana a se gona wa letswele wa premature a botša monna gage gape monna gage a so a buo monna ba ka se dumele ntweo mara ge ba kgonne go šala ba bontšhana taba ya lengwalo gore motho o tšere ngwana a go netaba ke o tšere ke ngwana mma le gona wa tseba ke ipotšišang a e kgonege ke ipotšiša se sengwe gore a na ka gare ga dikwanelo tše a fa papa go ngwana o bile gona jalo ka motswadi na gore a dumele gore ngwana gage wa tsamaya o tšea ke ngwana wa gabo mokgekolo wa gage ya bobedi potšišwa ka ši
mama wa ngwana kgaitsedi a le tlhokomeletse ngwana go fitla le lekgono seng ko mo leboga ka selo motho ga ya ka go senya leina ntate Moremi o ne go senya leina ka kwa ga go berekile nna ke nno pele ga bona ka moka ba go sene nte ke ba tlhokisang yona be ke kgona go tsenela society sa grocery toropong ke rola grocery ke itlisa gae bana diaparo be ke ba rekela diaparo tsa go swana ka Christmas ke itla natso ke senya ka gore motho a re he wa ka o reketse se so o reketse o se so bana be bana go ntshinya leina ba sene tanki a ke re ke a go botsa gore nna ba kwana ka nna jwale mara o ile wa moleboga ka ntabeng ya legato la ngwana a wa go moleboga gone be ke sa moleboga ka selo mara be ke ria gore ke mo rekele ngwana diaparo mogala ba gago o ile a ya go ya go bona ngwano ge ntse a le kua ga geno a le ga gešo a le kua a e bo go ya nna yena ba sa ye gae mogala bo tsere ngwaga ka moka sa bone ngwana gage awa ba sa tle gae somara jwale mara mogala bo o ra gore mara o ne o dumela a no kwa ba re ngwana o tšere a no re ke a dumela seng gore le gatelela mogala bo wa modimo mara a ntate Moremi motho ge e le ngwana mmago wa mo tshepa ke ke sene bothata ga a tšere ngwana gape monna gago a se wa buo wena o tshepa o jwale ka ngwana mmago mara papa go ngwana yena o reng ke ntwe profa e botsišang gore ngwanenu a sware ngwana ngwaga ka moka papage o e leng gore ga se wa bolena ene ngwana o mo tšere gare ga ngwaga ga a mo tšea ngwaga ka moka la tseba ra RDNSO dikgaitsedi ne nke re le bontšheng ntho nngwe sheng ke nyaka gore le kwešišeng ntho e tee ya gore le ge le ka tlho le sa nyakane lena le sa ratane le wišetšana dilo tše mpe le bolelana maaka le tsamaye le sebana mo gohle moki le bana ba motho lena le bana ba motho dintwa tše tša lena tše le di bolelang mo a ke tsebe gore mara go ya ka nna go ne le sebakwa mo tše le di bolelang a se dilo tše di hlotšeng dintwa tša lena mara re nyaka go le thuša gore le kwešišeng gore lešata ka gae o boletše profo gore lešata ka gae le bulela manaba ene lešata ka gae le emiša badimo ka maoto ene ge badimo ba se happy a ba kgone go šireletša batho le šitela o ka gore yena o le rata ka moka ene lena a le nyakane lena le two a le nyakane ene wo le mo direla problem ka baka la gore o mo gare ga lena ene o le rata ka moka jwale ka bosesiaga then le mo direla problem that is why ge a ne le sesi o mogolo wena o nagana re ba bolela ka wena ge a ne le wena o la nagana gore le bolela ka yena because ke middle man so go nwe le ntwe re nyakang go no leeletša ka yona bana bešo nke le rataneng dintwa a senke di noiša motho felo ene le ge le ka dirana eng kapa la dirana eng le bana ba motho se se šalang ene dintwa tša lena go ne dilo tše dingwe mo bophelong o swanetše o no te tshwarela tšona ene lentšu a le boe go boa monwana ge le re ge le fapana lena le botšana ka matlhaki a lena ka mokgo le leng ba didi ka mokgo le leng ba loi mmamogolo mantšu a dula mo pelong sesi lentšu go le botša sesiago gore o a hlaka ke modidi o a loya le a dula mo pelong then o le remova jwang lentšu la gore sesiago ke moloi sesi lentšu la gore ngwanenu ke moloi o le remova jwang mo pelong ya gage ene bana ba lena ba reng ge le botšana mantšu a bohloko ga kaka mmamogolo nke o buše mantšu buša mantšu go ne mantšu a mangwe ga a swanela gore le ge o ka kwata ga kakang kapa ga kakang o a botše motho kore le ge o ka kwata ga kakang kore bana ba ke go nwele wena o mma bona ene o swantse o ba diše ka lerato le le tee ka lerato la go swana o ba eletše gabotse o ba ušetse dilo tše di botse ba tlo go boloka bana ba ene mantšu ga a boe mmamogolo ge o botša bana ba bannyane mantšu a bohloko ke tshwanele gore ba swantse ba ye go botša mma bona ene mma bona a ka se a rate mantšu ao that is why ngwanenu
a go bona jwale ka moloi wa pelo. Ke mo kwele gare lebaka la gore a se ka go tshepa ke lebaka la gore ga o nepolelo tse botse mmamogolo ene ga o wišetse batho dilo tse botse go ira gore ge e ka ba o a loya o moloi wa pelo ka baka la gore mantšu a o a bolelang a bohloko a go botša bana beno a go botša bana ba bona a tšwa pelong ya gago a go miše mmamogolo o be motswadi o ba kgotlelele ene gore le bana ba motho a gore le ka se tsogile le gatane dikgontse le tlo no gatana dikgontse mara se se šalang le swantse le kwešišeng gore le bana ba motho ene motho mongwe le o mongwe o na le right ya go phela le batho ba yena a ba nyakang ke nyaka yeo le ikwešišeng yeo motho mongwe le o mongwe o ne le right ya go phela le motho a nyakang go phela le yena ga go ne motho a dumeletsweng gore o swantse a kgethele batho gore motho swantse a phele le bomang ntwe bohlokwa ke gore rena re titšhireletša jwang re le batho gore baloi kapa batho ba ba sa rateng ba re tlhasele and then ba re gobatse re te protecta jwang rena sa mathomo le swantse le kwišeng gore o le ga a ka tlhatlha le baloi goba ya ba moloi e sale wa bolene le ge a ka loya la tseba gore o a loya le ka se tsogile le mophumutse gore ga e sale wa bolene ene le phela le yena ka bohlale ba mohuta mang ka baka la gore ga gage le a swanela ke gore le phentše leya ke ngwana mmago lena ene toro e sepedišana le monagano ka nako ye nngwe go na le toro go na le pono ke kwiša re ye o e boneng ke pono a se toro mara ke nyaka go lemoša ntongwe ya gore batho ba bošego ba hlalefile kudu mo e leng gore ba kgona go tšea sefatlhego sa motho ba se bee ka pele molo ya eme ka morago wena go bona o bone kakapa ene kakapa a se yena go loyang le ya hlokana le šetse le ba bararo bo abuti lena ka moka ga bona e le ba bararo ba hlokofetše batswadi ba lena mmago lena o hlokofetše le ba bararo fela only 3 le ya hlokana o a ba hloka bo sesi ya go ba sesi o hloka sesi ya go ka gagago le ge e ka tlhoe le moloi ya le jwang kapa jwang goba ge e le gore o loya ka nnete goba ba moloiša goba jwang mara e sa le sesi ya go ga gone ka mokgwa o ka mo phumulang ka gona gore ke sesi ya go wa loya tlogelang taba tše le di dirang le te tlholla manaba tlogelang taba tše le di dirang le te tlholla go tla ke badimo ntlo le role ga e tswa le kgoši ga go ne modimo wo a ka rothetšang dimpho ka lapeng la dintwa a gona so please te thapedišeng le kgopeleng modimo le beng le khutšo ka gare ga lena o mongwe le o mongwe ka gare ga pelo a gage a age khutšo before a ka tle a nyaka go fa motho o mongwe khutšo bophelo bo le bophelang a se bona ebile a se ba bana ba motho ene ke sure gore le mmago lena mo a leng gona a proud ka lena ka mokgwa le phelang ka gona la bona gore gone jwale ka go se kwane ga lena ge nkebe le be le kwana ge mmamogolo a kgalema bana ba abuti mabapi le taba tša ditšhelete wena wa se tsene kgalemo ya bona dilo tše abuti a di nyakileng nkebe di diragetše ka moka bana ba abuti nkebe ba sa dula ka gae gone jwale tšhelete ya bana ba abuti nkebe e sa ba hlokometše le lekgono bana bešo bana ba abuti ke bana ba abuti a lena ba dirile diphošo ke bana ba jele tšhelete papa a bona botlhaswa le ditšhomi le bannyana le dilo tše ka moka ga tšona motho mongwe le o mongwe o dira diphošo bana bale le nna ge e be le nna be ke tla kwa bohloko gore ngwana o re teletše ngwana a palela ke go kwa dikeletšo tša rena ge re moeletša gore o swanetše a dire eng ka tšhelete but mafelelong ke ngwana ene o sa hloka tlhatlho ya lena jwale ka borakgadi ya bana ba gore ka borakgadi ya bona gore ba kgone go tseba gore na bophelo ke eng go jwale ge le ka tsoga le hlokofetse ka moka bana ba lena ba tlo kgona go tsenelana jwang ba ka se kgone
because bonna ba ba lena ba gore lena ga le nyakane ga le ratane le bolelana gampe le botsana mantšu a bohloko di a fitlha baneng ba lena ba di tseba dilo tšeo ke sure gore bana ba ga go mmamogolo wa bona ba mo rate gabotse ya ene go o ka tsoga o tlhokofetse wena go sasa wa tsoga o tlhokofetse bana ba le ba sa tlhoka ba gore ba ba tlhokomele ba ba godiše ba ba hlatle mo bophelong ene mohlho mongwe ka pelo wa gago o ka no re ba ne papa a bona batho ba ga bo papa a ba ne karanti ya gore ba tla kgona go godiša ngwana that's why le lena le paletse ko go swara bana ba bo a buta lena ga bo papa ga go ne bophelo ba sukiri go swana le mosadi ga ya bogadi tswallang chapter ya ditshele tswallang chapter ya dintwa le ka se kibe jwang moroka ba ka se ke reng ke nyako šomiša lentšu le lengwe le ka se tshwarelwe because le ne dikgopi ka mogare ga lena ka moka ba wena o ne dikgopi for ga botse ebile ke ska o ga botse le no be le mošitela because le moimetša ka mathata a lena ka dintwa tša lena ka gore go lwa lena le ba babedi tswallang chapter dilo tša maloba nke e beng tša maloba dilo tša maabane e beng tša maabane ene batho ba tlo le loiša ka baka la gore ge ba ne le wena ba kgona go no thoma conversation gore o bolele ola gampe e a direga ntho eo batho ba seba ge e le ba babedi ene wa se hwiri ko a tlo reng ge re fetša go seba a tšea tshebo ya rena a iša go re mosebileng a gone batho ba reng ge e le ba babedi ba sa bolele ka batho a ba gona batho ba seba mo lefaseng tswallang chapter ya kgale bana bešo and then gore mogalabo o swanetše a tla a le thuša o le thuša jwang le sa kwane lena le sa nyakane o le thuša jwang meboya ya lena e phatlaletše then le tlo mo direla problem a ka se kgone go le thuša ke thušo ye efeng ya tlo le efang yona lena ka bolena le sa nyake go te thuša lena le ka sepalelane le ba bararo bana le ba bararo fela aowa tswallang chapter ya ditshele tswallang chapter ya dintwa tswallang chapter ya mantšu a seng a loka tswallang chapter ene le amogeleng gore kgaetšedi a rena moki o tlo no phela le batho ba yena a nyakang go phela le bona ene o na le tokelo yeo go sa kgathale gore batho bao ke ba loi goba ga se ba loi mara yena o ne tokelo ya go phela le bona so lena go ena le gore le mokwatele ebile le be le nyake go montšha mola go batho bale nyakang tsela ya gore ge e ka ba o a loya ba morutile boloi goba ba mmerekiša a palle ke go le fitlhelela ditšhireletšeng lena gore ge e ka ba ka nnete o a loya goba ba moloiša kapa ba moruta yena le grupu yeo ya gage ba palle ke go le fitlhelela mara ga ke tsebe mara ga ke nagane gore a ka be a loya maybe ba ka no ba mmerekiša se ke boletše ka re moloi o kgona go tšea face ya ka kapa ebe ka pele yena a eme ka morago prof wa tseba mo ke malome ka kapa ba o ka se ba kgone straight so ba ke ba taelo gobane wa bona ke nyako ba le mošanto nngwe ke sho mma go bona o bolaile ke bona ka pele ka lebaka la gore wa bona ge bana ba gago ba le ba babedi ba sa kwane ba bopa ntongwe mo godimo ga motswadi ye e leng gore motswadi a ka no tsoga a ra ga e tswa mola ke itingano wa tu fase a robala ko re gwatla gwa tsoga boloi bo bong ba go loišana bo bontši mo go bona number 1 ba geshu le dingwetši malapeng a batho le leng dingwetši malapeng a batho ge le bolela mo ba le thieleditše le dikgadi le bo mma malome nto ngwe e leng gona le santšeng le tsebe ko gore nto le dirang mma go lena a ithabele nto le dirang a se yona nto e diragalang ka gare ga lapa le ene nto ngwe gape le dirang tlogelang go shera ditaba le bana taba tša lena ga e be tša lena taba tša bana e be tša bana ene mmamogolo bana ge ba tlile ka gare ga lapa ke ba gago
ge ile gore ngwanenu ga anya ke go tisha karata ya sasa ga anya ke na ngwana o ge ile gore mmage ga anya ke go mo fa tšhelete ga ge ya sasa ngwana o sa ntse a rieng a phile jwang ka gore gone bana ba bang ileng gore bomma go bona ba no berekela go ja tšhelete tša bona na bana ba ke ba palle ke go phela ka lebaka la gore bomma go bona ga ba netaba le bona na mamogolo ba šetše le wena bana ba o ka se kgone go lwa le bana ba mmago o šietše wena o fologile setulo ka madimabe o se fologile modimo wa mogopotse setulo se se dutse ko wena ene o ka se re o le mmuši wa nyaka go lwa le bao ba bušang tšea pele o iše fase kore lo tše di riagetšeng le di lebale ka mokana ga tšona that's why ka kua gare ga lapa la bolena le tlo phela le dikatse le tlo phela le dimpša le tlo phela le mafene le tlo phela le ditšhošane gobane lapa lela ga se lapa le le ka phelang le batho le ngwetši ya lapa ge e ka tla ye motho e leng gore o nyaka go nyalwa a ka se le kgone lapa lela ka mokgo e leng gore no lena le phela ka gona a ka se le kgone ene re trafa bana ba bannyane ba ba leng ka mola bana ba lena ba nyaka go ratana batho ba ka se ratane because ge lena le dutše o bolela mmamogolo gampe o bolela mmangwane gampe ntane bana ba le ba tshepeng go ntse le bana ba lena ba sa tseba ba loile batho ba ka ntle ba tseba ba loile lena gobane lena ge le dutše le ntšha dipolelo tše e leng gore le lebala re bana ba ke batho dipolelo tše di a dula mo go bona number 1 ka mola gare ga lapa la bolena go ne le swiswi ka go ne mahu a mantši go pala gore le tswe le ye go nyaka go tseba gore mahu a le a tlišitše ke ngwana o tlile a etswa keretšeng a no tlakatlakana a robana go pala gore le emelele le ye go nyaka kore lo tše bohlokwa a le netaba le tsona tše le neng taba le tsona ke dintwa ke ditshele ke gore mang o dirang ke go sebana le bana ba motho ba leloile lena le leso ba leloile nto ba le bethileng ka ona ke modibu ba le diba gore ba kgone go berekana le lena ba fetse ene theresho moloi o kgona go tšea bana ba motho a ba rie gore ba loyane seng sa bona ene dipelo tša lena ka mokgwa di leng ka gona ge le ka se di lokiše nna nka se le kgone gobane le tlabe le sa nyake go loka motho a nyakang go loka o lokiša pelo ya gage pele and then a kgona go amogela tše di botse tše e leng gore o tla ba di kgopela tša thušo lapa lela ke la batswadi ba lena ba lagile ga bohloko ba le godišitše ga bohloko nkane lena mola le godišitšwe ga bohloko le nyaka go godiša bana ba lena ga bohloko ga jwale ke nyaka go tseba tabaši mmamogolo ke nyaka o mpotše nnete botswa boteng ba pelo ya gago a re sa nyaka diphiri le tlile mo taba ye e padile ba leloko be ba e lebeletše ba bona gore ya phethagala ya pele ebile le lekgono go padile le tlile mo nakwa lena ke ye ya gore le lokiše a le tsebe gore le ntšhitše ke medimo ka gae a le tsebe gore le ntšhitše ke eng ka gae mara nto ke nyakang go le botša yona shi le santše le bolele nnete mama kore ke nyaka go bolela le mmamogolo mogolo o go kgopišitše ka eng o mmamogolo mpotšetše a go kgopišitšeng ka tšona aowa e gona mama le ka se fošane ka mantšu go se nento e seng gona ntwa mathomo go ntšwela le tshepane ene se se o boletša re le a loišana ene le ntšwele gore motho wa loya ka bolona le tlo dula pelong o ile go reela gore wa loya wona ka moloma ka ka seng ka mpotše o ka buša bogo ba gage ke a ja ga gage o a ja ga gage o a mo etela ga gage ke a ya ga gage maloba le be le lwa wena le yena ene gore re ntwa ya lena ke ntwa ya mehleng e leng gona mara le boletše gore a le kwane wena a o ne bothata go ne ntwa go dirileng yona nna senke a ntira selo e no ba ge re no fapanana ko ngwe ge re bolela o kry-a re sa kwane gomme o e ba le lešata mara gore o ile ntira ntwe mpe a ke gopole ore a mpotša eng kore ka ntšhe ge re bolela o kry-a ge re bolela ge re sa kwanna pele go ba lešata o rata ga ka phela jwang ngwanene o rata gore ke mo išetša tše botsene ke wiša gore nna le yena re kwane ene ke wiša gore tša dintwa mo gareng a ka le yena di fele ke nyako tseba gore o rata ge e ka ba motho wa mohutamang a ka phela jwang a phele ga botse a be le motse wa ka le bana ba ga ka phele ga botse a se ke hle le nna mpotša mantšu le nna ke mmotša mantšu re be bana ba motho re swarane lentšu le ya go go botša lona la go go kgopiša ebile lefe a one mpotša re nna ke a tlhaka ke modidi ebile nka setlogo ke bile le motse fela
o mmoditse gore lentšu leo ga se la go swara ga botse aowa ke taba tša maloba. alright kgaetšedi ka mo ke eng se e leng gore koko go kgopišitše ka sona ntate Moremi maloba bogadi ba ka bo go le lehu ra mola bana ba ka hlokofetse ke peika kua gae ka la bone ka peika mokotlo motee la botlhano ka tsogela dishopong ke bua kamera ka re ke kgopela re o ntšhetše makhura ka fridge a ntšha makhurale ke swantse gore ke tle ke ye go paka bikini le ngwana ka le wa mamogolo a re swantse gore re tle re pakere ka kitchen a re le tlo nyaka mo nna ke ne nako a lena nna re nyaka phisi re nyaka go robala ka re a le nyaka phisi re nyaka go robala a re stofo se ga o se kgone ka re a ke re o tla ne mpontšha go mo ya go robala na a ke nyaka o senyetša ke wena stofo ke nyaka o senyetša ke wena stofo wa bereka gore o sa reke stofo sa gago na namile a re rolang dilo tše tša lena le tsamaeng ka rola difloru tšela le bana ba le ra tsamaya ka mmotsa ka re wa tlhaka fela senke ke mmotsa mantšu a mantši ke no morela ka re wa tlhaka mara wa mo ka gore lentšu leo le modutše le ka nla modumo o ka se go modula le tlo modula ka gobane le nna be ke kgopišegile ante la re batho ba hira ditofo ka montle ba re masaya go hira ditofo batho ba bogadi ba gago ba paka mona ka ra ba ne tšhelete ge nke ba ne tšhelete beng ka setlemo le kgopelane tshwarelo a senke ke mmona sentse ba tšatšile ka gona ke mmonang lehuno o ka kgona gore o ka mo lebalela go tšaileng a go riela o tsona ntiretse dilo tše ntšhi tše mpe potšišo e re ka pelo gare ya ga ka e tsona ka mo- kgopišegile e sengane jwale mme betšatši le le wena mama o ka mo lebalela ga buale go tšea a go riileng tsona ka moka nna ke ne stress le ena ebile a senke ke mo dira selo motho ke mo godišitše bana ba gage ka moka kgaetšedi yaka potšišo e re Ee. ka gare ga dilo ka moka ga tšona tše a go kgopišeng ka tšona o ka kgona go mo swarela wa mo nna ebile a ke lebalela. mo sware sekgopi le gone bjale ke mo swaretše le gone bjale ke leswa ene go tswa ka gare ga teng ga pelo yaka a ke ne sekgopi nna ande ge ke bolela le ena ke bolela nto e ntshwenya mo pelong ya ka gore e tswe mara ga a fetse o sepela nna a ke bile sekgopi for yena ka re nako e ntšhe re fetse o bolela ga ntšhe o thoma ke nna o šetse ka gae wena a senke o nyalwa kere a wona ke ile ka tšeelwa lapa o metseng ya batho ke ile ka tšeela lapa gomme ka mo lapeng leo ba re a ba sa nnyaka o rakilwe ke rekilwe ke ragadi wa ka mo be ke nyetswe ka ntshe Bo dirile. ao o no re a butaka gore a sa nnyaka ande nna be ke sa nyala ke gore ke nyetse ke a butaka mara nyalela rangwane wa gage and then yena mpotsa ra wa bute gore yena ga botse a sa go nyaka nna ke gore ke šitiša yena le a butaka go phela so nna ke seketlhe ke tla ka moga bona and ke seketlhe ba makala gore ke bona ba tswile ka mo lapeng le laka nna ke sa duletseng ke sa boele morago ka ga gešo mara le a tseba gore motho o e leng gore o nyetswe ga a boa a boe ka gae ga a boa o nyakelwa stene wa gagage ke senyakile papa o berekile ke senyakile bile ke beile mokhukhu o berekile le bona ka ba botsa a senke ke nyatša gore a ba sa nnyaka ke ile ka ba founela ka ba botsa ka raowa ke nyakile stan ebile ke hlomile mokhukhu mara ga jalo sa ituletše ka gae ke ituletse ka gae ka baka la gore a ke ne dipereko a ke kgone gore nka aga something ka rialo nako go kwele ke rata mantšwa gore o ka mo lebalela kgaetšedi e šemola go kgaetšedi ka mo wena mo ba go kgopišitšeng gona o ka ba lebalela go dilo ka moka tše ba go kgopišitšeng bobedi ga bona a o ne wa ntirileng selo ka moka ba a o ne wa ntirileng selo a se da motho le ditshele le mašata a go ne wa ntirileng selo o reng ka polelo polelo ye e nkgopišang gane jwale ye nkgopišang jwale a senke ya ka kgopiša ke selo ke ya gore a bolele maaka gore ke ngwadile lengwalo ka tšea ngwana a bona yeo ke le botsa gore le setšhaba ka moka se theleditše a ke senke dira nto le monna gage le ka mmodiša kgaetšedi yaka ke nto nkgopišang gane jwale mara ke kgopela gore kore ntho a e boletseng ya maaka ke a mo tshwarela ka yona a ka e dira a ke gopole ke ngwala lengwala go ka gopola ke tloga ke ile ka rata go yona kudu-kudu ka be ka bontšha gore ga e kgonagale ke kgopela gore wa bona ge batho ba fapana kgaetšedi yaka o mongwe le o mongwe o nyaka go kwagala e le yena o mo kaone goba e leng yena a bolelang nnete kgang ewe ke dumela re le motheeletše ko gae
wa ekwa gore a e kgonagale a ba ndira seno ke eno ba ke kgopitše ke wena ka nduale fela mara ke ntšhitše mona so gone jwale ke nyaka gore o tšee 2 minutes nke o botse bosesia goba maikutlo a gago mabapi le ka mokgo ba swaranang ka gona ba go theeleditše bona le ge ba ilwa ba kgala ke nna ba lamola ke nna ke kgopela gore gabotse gore go be le khutšo ka kua gae nna ke kgopela gore go kwanwe ene gore go be le sephiri ka mo lapeng ge re dira dilo gore go tshwana le gore go ne le polelo a e boletseng gore o tla ka dikakanyo tsa gore re rie eng gore modiro eng o ne nto ngwe ke kušiang gore ka moka re le ka moke o ka seno no thoma gore ke dira modiro go sa modiro pele o dira ebile wa go hlaba o santse wa emaeme pele a kere o nyaka o tseba ditsela gore le dira jwang le dira a go ka seno o tla ka tšhišonya gore tla re rieng selo ande ba le bola ba bangwe ba sene dipereko a kere santse o naganele ba le ba sa berekeng gore nke o ntheeletše ke go file 2 minutes ya gore o botse bosesi ya go šiba gore o rata ge ba ka phela jwang ene o tekwa jwang ka tshwarano ya bona e le ba babedi nke duma gore ntote bona di fele ka baka la gore nna ke šala ke sa tle ke rekanega ke o monyane ene a ke dithabele le sata ke le thabele ene ke duma gore re kwane re dire dilo tše di botse ka kua gae kgaetšedi malome ka kaponya kore o ba botse gore dikgaetšedi bo sesi le a ntlaiša le nkgogiša boima a ke tsebe gore ke eme le mang a ke tsebe gore ke llele go mang gobane lena bobedi ga lena le ngapana le le baba gore ba botse gore wena ba go phediša jwang ba tsebe gore nto ba e dirang ba go phediša jwang bosesi ba ka tsa bophelo bo leng ka kua motseng ola nna ke bonyake a ke rate ka mokgole ngapanang ka gona ene le ba bagolo a go no re nka ko le kgalema jwang mo la sanje le kgaleme nna ke le monyane go gopela robe le kwano ka molapeng re direng dilo re kwana le bana ba motho re duleng fase re dišaneng dilo tsa ka kua motseng ola gore dilo di loke ntwa e ka se re bušetse selo re sege ke batho ke se ke se gopelang go bona ka morago ga mahua ka moka a riagetšeng ka molagae le ile la tswa le le ba bararo sola ya mothong la go nyaka go tseba gore probleme kgolo ya mahua e hlola ke mo rileng ra sepela ke ka mma mara ba bangwe ba sengke re ka mma gona ke mo rileng ra sepela ba bangwe ba go no dulwa re no nyaka ditaelo tsa gore nyako tsa re ba robetse goba ba re fa ditaelo a sengke gore re tsenelela thata mo go bona alright lapa la go ba le mafene ke lapa la go ba le leswiswi lapa la go ba le ditšhošane ke lapa la go ba le leswiswi lapa la go ba le katse ke lapa le leng gore taba tša gona a nke di felela ka mogare ga lapa ka tseetše ya ditaba e diša go batho ba ile go gore ba e rumile sa mathomo le ka se dule le katse ka mogaelano e tlogela le sa tsebe gore ka tseo ke ya gamang e tlile kang e nyaka eng ka mogae rano e lebelela ebile ra be ra e fa mokhukhu ra re dula ka mo re a tseba re o dula ka mo bošego o tla mafestereng o a re emelela ya tšhaba ka tsela o no e bona e tswile o sa re ka kua mokhungola o le re kgerekgere ka mola re thibile gone mo e tsena ntsheng le re ka re bitša maswi ka re dirang e no dulana ka mola ka tse ya dira o ka ile go ka e tšhalela poison e ka se aiše ka tse ya dira e kgona ke setlhare re thia ka setlhare o e kry-a e huile go sasa e wetse mo fase ke katse ya dira ke katse ya go romela ke baloi e wisha ke ditlhare ntle le setlhare o ka se kgone o ka itšhalela poison e ka beya ja ke bana re dirile gona so di-poison re le dimpia tša gona a di selo re ke ra di dutse gona mola di dutse malome ka kapa ke tseo re ka tšea batheeletši na ka nnete prof ka nnete motheeletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM dikgang ke tsona tšeo magagešo di kwagetše le di kwele nke re tšee motheeletši mo go 064 858 2771 mcrs o mo moyeng dumela ntate maobane le ntate moremi le dikgaetšedi ke yaka ka mo a lebolela le phatlhamma ka ditso la tswa re bothata bo ba dikgaetšedi nna ke botheeleditše gore go ka nke ka ba lokišang ka molapeng ke ka molapeng santse re go be le ngwe tša lapa batho bao ba baka lapa ka re ke dike ke ba theeleditše kgaetšedi e nngwe
e re ke kgolota ka re ga ge se ke topa ka ntane ba ntsha ka re ga lapa la go ba ntsha ka boseng o theletse dipolelo gore ke dikgaetsedi ka re ga lapa ga di a nyala mara ba ntshitse bana ba buti bona ile di gare ka le ka e lebelela go bakiwa lapa lewa ke a le re la nkwa re a le kwa ntate Phatlamtla ba le kwana ntane ba re segona le la masel ntane ba le nyalla mosadi a lapa ntane kgaetsedi tse di tswa ka moraga lapa ka re a se mo fela mo go neng dikgaetsedi dikgarebe fela anke go e ba le kwano ka moraga lapa ke re o ne dikgarebe lapa re nyala mosadi makoti a lapa bona ba tlotla ka go eta ka mo batho ba re mo go ne mosadi a lapa re ne mogadibo ka mo mara go ka dula dikgaetsedi ba ka mo le bana ba ba buti le ka se dula go kgonagala ba wina ke ntse le be le bolela ntate maobane go fetsa ngwana rakgadi wa mafelelo ka ra tšea lapa la tatemogolo a gage okay re theleditse lakwa gore ba re ge bana ba ile kgole gore le jagetse gore le tla o swara dilo o tshwanela le bana ba la kere ba kgolela ko kwa bona le malome a bona so gore ga go ne kwano mo dikgaitsedi go bakiwa lapa leo okay and then ga re theleditse gape re thuša gore ntate ya ka se tlogele ba tšea ngwana and then a fetša ngwaga gore a re ntate o ntšhitse magadi ga a tlhaba se mokgonyana ka ma ke re batho ya bogwele ntho nngwe gape motho a kere o ne gore ke ntšheditse magadi a re ke nyetse ke ne lapa mara o kry-a gore ntate o ga a tlhaba ka re nke ba tlhadile ba ile o šala ngwana gage morago o tlhoka maatla ka baka la gore a nyala okay la ba ilokise ya gore go kry-we makoti a lapa kare ba re ba kgone go tlhakadisa be ba nyako gore ka kgomo ke pedi bona ba tsoka mo gare ga lapa le kwa ga tšenta all right 064 8582771 064 8582771 ye o itheleditšego ye ke motse community radio ya lekgotla kgašo a la selegae gona fa le go 96.3 FM re tše fela metsotsong e mekae ka kapa metsotso ke masomepedi senyane a go itšwela go ere ya lesometee nko re bone ka mo mohlho mongwe go na le bao e le gore ba latlhetše maikutlo a bona letlakaleng la WhatsApp line ntate ka kapa le kae le ntate Moremi ish wa tseba keng polelo tša batho bao e lengkuša bohloko wa tseba lengkuša bohloko bana ba motho ba lwa bana ba motho ba lwa mara e se bang ka mokgwa bona ba lwang ka ona iyo se wa bona a phela go le lenaba la bona a phele le bona ka bohlale hle nna ke a mokgopela a phele le bona ka bohlale manaba ba bona malapeng a gabo phele le bona ka bohlale a bolena wa kgona gore ka tseno ema lefastere ka tsebele yona ba e roma gore e tlo theletše ditaba fetse di šana mo ba e romilego le dintšea a woman ebile go ba hlokofalela le ke bana nna ke re le e le ngwane oyo wa buti ya bona a jele go tšhalete a era ba setse mararuri ntse le go jareaga mo lefaseng o kgopela gore ntate Moremi o ba thušihle wa tseba mara ba nkweše bohloko ke re ba ejwa ka moo ba swarane ka matsogo ebile ba akane o lentšha gore ba swarelane ka mokana ga bona e fetša ke rialo re ya leboga 0645827771 mcrs mo moyeng dumela thobela re gona ra leng ke kgopela o bolelele godimonyana wa rra ra go amogela Andrew ke bona bothata ka mo gara lapa leo ya ge ba šala ba tšea sesi o ba mo fa ditaba ka 8 o'clock sesi o mpontšha e le gore ke motho le batho and then ba bo sesi ba babedi ba rata nnete ba nyaka go šireletša yena mara yena a e bone dikarolo tše ntši ka mo gae ka mo di tliša ke yena ditorong tša ga re ya kwa morago kwantše ke theleditše ba le mbotsiše gore lora tše iwanyana ditoro a re o lora ke tintšha ke dikgomo mo se ke badimo ga ba rate se a se diang se e leng gore se se ba nyaka go maagiša gore ba age lapa le
ga ke mo lebeletse ga se motho wa sephiri lo tse ba mmolelela nnete sesoki ga te galeme batho ba phela le bona ba kotsi ka gore ba šomiša yena ka mogare a lapa le tlhakatlhakano e ntšha ka e lebelela ke tlo re tla ka yena ka mogae ka nnete e tla ka yena tlhakatlhakano e ntšha e tla ka yena ka gore ga o ka lebelela le bana ba ka se rate bana ba ka go ra le ga le ka gae wa e bolela ntho eo gore a bona ka kwa gae gore lo tseo ka ruta bana eo mmela lo tero batho ba ka se arišane so ga re maarišeng sešwa gore a ba age ka mokele ka moka bo sese babedi ba leka go ka aga ena gore a ba mo kgethele ditšhomi ga a širogane le bona a ko gore na ga bosege batho ba a tekage and then o tlo kgone ba right ya le leboga tlhako ba matheletše a re a leboga warra re a lebogahle 064-858-2771 064-858-2771 a re dutse fela metsotsong e mekae ka kapa 26 minutes before the hour 12 o'clock ke maikutlo a motheletše go lela kgauswi mo a re theleditšego a le gona nke re kwe ka fao ba Bishop Makutulela yo re leboga modimo re kole 064-858-2771 064-858-2771 mama bua molaetša ga go o tsene ka motswetšing o tsene ka motswetšing o tsene ka motswetšing 064-858-2771 mcrs o mo moyeng dumela ngwetša dipe re gona rale ya ya ke bo bophelang o kgaogile ke be ke nyaka go kweša gore ke bo a bophelang kae le mang jwang 064-858-2771 064-858-2771 msrs mo moyeng dumela yebo ke bolela le mistake ka re a le amogela papa motse community radio ile go thata ntate Moremi mo gautswa ke Thobela mafokwa ke thoma ka wena ntate ka a ke nyaka go tseba gore ke ntšhi ke diša kae ke rata go tloga mo go wene mr kaka o kaone mo radiong wa re thuša ka re o community music I mean kgašo ya rena butša gape ke mo gore le go nna bothata bo bo leng gone ka fawa nna ka tse bole a ka tse ke bo report-a mo le go community mo a ke re ke a tsewa re nka founela mang ka dira jwang gore ke ke report ke na le jona fela ke rata ntate Moremi ka mokgwa a boletšeng a re pelo ke yona e lwa yang motho ya se se regalang ka mo lapeng ka ka fa se tumileng gona e no ba pelo o kgomana so le nna re na le tsona le tša go tshwantseng le nna ke dula le mme wa ke a tseba re dula le kgakedi ka le nna ke botsa lekgadi e re agišana ka mokgo ntate Moremi a boletseng ka gona ka agišana e no ba re boloi bo ba gona pelo ke yona e lwa ya motho ka ntle le setlhare le legolle ikwa ka mokgwa ba e bolelang a re agišana le motho mongwe ba re pelo le kang gore e seke la tshwenya wo e leng wa mogolo ka mo lapeng re bolela ka motswadi aka mokgekolo a kana e thobalela ka boka la lena bana go sekwane ga lena a kwa la kry-a le gore ka moka le na lena la nyaka community motho e re kgotsela tseka gore rena metšheng tša gore jao ke dikurelo tše ka moka tsona ntate Moremi o boletse a re ga gona setlhare pelo ya motswadi le lena le sa tshwaraneng ga botse ka lapeng ke yona ntho e irang gore le bolae motho o mogolo ka mo lapeng o ka re ke kgalema ka mo go apaya jwale ka baka lane jwale nna o mogolo ka mo lapeng le nna selfa ka e report
mare ke a kgone go kwešiša ntate Moremi ka gore a gona sa a gona ngata bana mo tshwaranang dulang fatshe ka lesakwane o mo le mo ba le sekgolo jwale motswadi le o dira jwang ba rona le gatswati o ba re gatateke wa kake ka moswane ga le tsoa le dira timile a baji o timile ke lena bana ma ke anang lena bana monna o ke a mokwa ga a bolela re ke la sport ngwana ke re kgale magake jaka ke a mpalela o re ke tsepile se o la ke tsepile o la ke a mokwa monno ka mokgwa bolela le nna mo ke leng gona ke a tseba ke na le yena gona mo ke kwa yena le nna ke re ke a zama ke a kgalema ka mo ke na le bothata ba jaka je ke tla reporta next time ke kgatla ke mafoko a ntate Moremi o boletse a re ntle le setlhare pelo e a bolela a ka nyala nna go njwale ke na le bana ba ka ntle mara mosadi ile a bolela e ke tlo berekisa boloi ngwana o molemo mosadi o mone o tlo go mo kry-a o tse gore o ka sebe le ena sebaka mara taba le ngwana le ena mara wa senyana gobane ke nna ngwana ke nnoši ga gešo ke na le ngwana le wene o e one a se o na le 38 years le kwagetse a re ke pelo ke ra gore ke tlhalošetša gore monna o ka mokgwa a bolelang ke se le nna ke nang le sona ka mo lapeng nna ke setse ke le emetse lefoko le gore mmaga a ka re gobana ke tlo kgona kutša gore bana beso ke le boditše ka re mokgekolo o ga a tshepa lena ga lekwe a duleng fatsa dikwane se dire nthong e teng o la re ke gola lokwana jwang jale re bola mmagore jale mmagore na a tlhokobetse re sa tlokwane ka re boletse a sa phele re mmolaile rena ke ka mokgo monna a bolelang ka gona ntate Moremi a tsena tabeo a raua a gona boloi le kwagetse papa polelo yeo ya go ekiša ga yena monna o le a re more a re ke kgopela le tlhokomele lena family le dulang fatshe le kwana ge le ka pala go kwana polelo ye le bolelang ye le ekišitše 10 times kore ke be ke bala kore ge le bolela ke a bala e le bolela ke a bala ya no ke motheletše ya gone molato re tla emela mathata a gage le yena o raua le nna ke ne dikgaitšedi ke ne bana ka ntle a ka nyala ano re tla kwa ditaba mcrs a ya teng a re gona ra lena ke mosadi mohlala bo maratiane ra le amogela mamogolo o wa bobedi o ne bothata bo bogolo o wa bobedi ka taba gore batho ba o mongwe ko monnyane o mongwe ko mogolo ge ba mo eletša yena o santse re a e ka bona ka taba gore leloko le na le bothata ka kudu-kudu go ka tšea leloko wa le dia pele ga gago ntle le bana ba geno ga go ne nto setlang ya tle ya loka gareng ka lena kane ga go ne motho a ka ntle e se family gore a tla tsene gale ga lena o tsena wa leloko e leng gore wa le tsebela kane o tseba bophelo ba ka mo ga bolena yena a tlo tlang a tla tsena ka mo lapeng ene le ge ba etla ba roma yena gore wena sepela o ye o dire solo mara ga ba mo rome straight ka ge ko ba mo šomiša mo godimo ga bana ba ba gare ge le mofa maele a goreng maela nna ke mofang yona o setse re yena ka bo yena a tenyake sa gage a se ka phela le ditšhomi goba bagwera a phele le bana ba gage le bo ausi ba gage o tla bona bophelo o tla tswelela ene le mangelo ya gabo a tla kgona mo etela ka mehla le ka matšatši ka taba gore ge yena a ka fela a sa jaja ka kua ntle a di bjala mo peleng ya gagwe a sa bone gore batho ba too ausi ba gagwe sa ba tlo phuthana ga gone o mongwe e leng gore wa ka ntle a ka tlatla mo thega ntle le ausi ya gagwe yena o tshwanetse o dula a tsebile gore ausi ya gagwe o mogolo ke yena e leng ausi ya gagwe gore o buile bogadi rena na le bothata mo kane yena o dutse ga gage ene ausi ya gagwe o setse a re o tlo bua bogadi ka mantswe a mang
go ka no ba go ne mo ileng gore go ba le dikgogakgogane gona mo marera o tshwanetse go tswa re ke ausi ya gage di ya gagwe a go no mongwe all right ke keletso tse ke mo fang tsona re le leboga ka mogeleng le re thega ka gona tate ka kapa le ntate Moremi modimo a le etelle pele re a leboga ngwaneso ntate Moremi ditebogo ke tše ngwaneso no re leboga kudu yeah 0648582771 ye o etheleditšego ye ke mutse community radio nna ke nna morwa motšha maubane lenane go lapitšentše kgolo ke tsamaya le professor Moremi ka fa e le go ngaka ya borena ya setšo msrs mo moyeng dumela a re gona ra lena gore le ka kgona go ntšha moyeng ganyane awa ya moya kgaetšedi ya kare ka se kgone unless le re founeleng ka morago ge le ka noko a re laela le re founeleng re a leboga ya moyeng a re ntšhane nne 0648582771 0648582771 16 minutes before the hour 12 o'clock gomme o gopole gore ka 12 o'clock re tlabe re ya lenanegong la masatsileng ka lentšo a la Calvin Magopa msrs mo moyeng dumela 0648582771 0648582771 e fase kudu ntwe e fase kudu wa rra e fase kudu a re tope motho msrs mo moyeng dumela hello tate ka fa le kae a re gona rra lena go bolela le mama ila ke re ka mmalaineng a ntwa ra go amogela monna mosadi ya go dikiša monna tate ka ya wa ke le dumedisa le Moremi ka mo re a dumela mmamogolo o mo mathateng a mohuta mang mamaila mmamogolo o mo mathateng tate ka kapa wa bona ge o le motho bana ba bannyane mo go wena ba go eletsa ba nyatsa maele a bana bao ya ka re mankgapela ko wena o tlabeng o buile mo go bona o lela mo go bona ya ke kgatlhile ke taba gore ba le ba re ba ile ba tswa a kere ya ene ba ba botsa ka batho ba bang teng ka bona bao le yena a sekolo a phela le bona mara le yena a tlatswa ba mmotsa ka motho o e leng gore e sentse e le yena ola ba ba botseng ka ona yena ga a kgone go bona gore go na le bothata gona motho o a se mmamogolo ke mmane ke o wa bobedi o a latelang mmamogolo ke ra yena ge tate ka kapa gore o le motho o tshepe batho beno so a tshepa batho ba kontle go feta batho beno batho ba o phelang le bona ene ke nagana gore go na le ka mokgwa a dirisiwang motho okay go na le ka mokgwa a dirisiwang gore a lwe le batho babo ene batho ba kgone go kena ga tula ka ena yo ka gore o ka re wa ga o monnyane mo go nna mara wa mpha maele a mang a e leng gore bo sa tlo nthusa maele a le ka mofa ngwana mmamaila a le theeleditše le ka reng go yena nna maele nka go mofa ona ke re a tshwarelane le bana babo ke bana ba mmage ba ka se bile ba tswane le bo sasa se seng go motlhagela batho bao ba ka se mo thuse ka sese se šigotle ba babedi bao a gona ntho e kang go loka ka seteng a kere nka tlhokofala mara ge e šigotle batho bese a gona motho a kang go dira sese ka batho ba tlo nna gona ka ba semetwa ba magelwane o tlo nna mola o emela batho bese ba bona ba tlong go mpona pele before lena gore bothata ke o tshwanetse a tshepe batho babo o se a tshepa batho ba kokontse go feta ene wa bona taba ela ya gore ke bona o ka rona le bothata taba ela ya gore ngwana o butse le mati ka garafu ele o ka se emele ngwana a butse le mati ka garafu tate ka kapa wa boa re ke la maamo ga pasa mo o ka reng wena o ifomile le yena ko dipholeng gore wena o tla dira tabeso ke tla go emelela ngwana o la o dirile tota
wa utlwa gone bjanong wa mollela gore bana ba buti ba tlhaka ba sokola mara bana ba le ba tsere tšhelete mo pele ga gage a kgona go ba thuša gore ba feng dipasa ke la ba amoga dipasa gone bjanong ge ba sokola o sola bale ba le e le gore ba nyako mo thuša mabapi le tšhelete go ibereki wa bona ge a buti a ka ntšheela molaetsa gore o tla se le o dire bjane ge ke hlokofetse wena a sa go botsang ke kgopela o nkgore ka lebaka la gore mafelelong re tlo fetsa nna le wena re kene mathateng a e leng gore nna ne ke le botsa ka ona gore go direga so wena gore ga go direge wa bona gone bjanong ngwanola na a tsile mo tseleng o ka se bule le mati ka garafa o ka se ga le tšhelete wa o etša le ditšhomi goba wa etela ga mmamogolo o ka se nyake go apeya tita gago o le ngwana ka molapeng ka lebaka la gore wena o kry-ile tšhelete gomme ga wa tshwanetse go kgadiwa eawa e ga se nnete tateka kapa a boe mo tseleng a phelele batho bago maela re mo fang ngwana le kwagetše mmamaila mosadi wa go dikiša monna re dutse fela metsotsong e mekae ka kapa metsotso ke lesomete fela go ikela go ere ya lesomepedi professor ke tlo kgopela gore o iritele mongaka o iritele ge o fetša o ba fe dinamba gore na ba tloutša ba roka ba hwetšagala kae ka nako mang jwang kae a ke leboge batheeletši ba ba kgonneng go tsena ga ke leboge balli ba rena ga ba ile ba ba le bothata ba tla mo radiong magagešo go hlabana tša šaka le teng a le re go tšwa molomong la re reša leleme ke lona le senyang ebile ke lona le lokišang solanka le phela le buša moya go ra gore le nako ya gore le ka kgopelana ditshwarelo e sa le gona e tukišeng mantšu a mme ka mo a gore a ka le swarela maraseng gone jwale ga a napa a mphetiša gabotse ke no rela re mama ga a fihla gae a dule fase a kgopele modimo wa mofe maatla a go swarela mmamogolo a go swarela bana babo ge o le motho ithute go swarela e ka ba go senyegile ga kakang gore le wena mohlang o rietše ba bamphoso o tlo kgone go swarela se se šalang ke ngwana mmago ba gona ba ka ntle ba go rielang diphoso kgonang go ba swarela a na ke eng se se ka paledišang gore go tloge moya wo le ntho e reng o seke wa mo swarela mo go wena o swarele ngwana mmago bolwetši ba sesi ke wena o ka mookang nna ga re selo mo go sesi ga re go fete ke wena o leng o mogolo ke kgopela mama swarele sesi o swarele mme diphošo di diragetše phošo ge e dirile ke ngwana mmago a e swanele ge e dirile ke motho wa ka ntle se ke la thabiša batho ba ka ntle go feta lena le bana ba ka gae tabeng ya dikatse go se kwane ka gae meleko ye e tlang ke tlo le thuša mara le lena nthušeng gore le kgone go thušega le kollang dipelo o ka se sware sekgopi a senke sa thuša motho ka selo mmereko wa sekgopi ke go ba boima godimo ga mmele wa gago ba le ge ba le sola ba itokolotše boima bo tlo rwala ko wena a na tšatši le goreng o tlo ba swarela e tla be le neng ga ka tsoga robetše o tlo tšea jwala wa boapea wa kua wa re le kgolele ko go swaretše tshwarelo ka nako e fihlileng batho ba ra re swarelanang gobane ga o tsebe gore ye o e beyang tšatši le o reng o tlo ya go e kgopela a na motho o tla ba phela na a gone motho a sa kwišong bohloko mama re a tseba mahloko ga a lekane mara ge e kwa nna motswadi aka swarela mme se a go dirileng sona ke mo kgopelela tshwarelo gobane go phela le ngwaneno le se la swarelana go swana le gore mo radiong be le se la tla go nyaka thušo be le tlile go bolela le kgahle batho ba ka ntle le seke la swarelana le ye go boela go phela bophelo bo le beng le bophela go tla mo ka kgwedi e botse ya marato ke go bontšha lerato godimo ga lena bana ba motho a go thuše banna ba lefe mabolomo ba le rekele dikoloi le thabe le re ke lona lerato mara ka mo pelong o swere sekgopi se segolo sa gore o kwatetše ngwana mmago
a se lona lerato leo, a se lona lerato leo. Rata ngwana mmago gore monna ga go a tsebe gore motho ba ga bo ba morata kudu go feta ka mogonna ka moratang. Mara ge le ria so le baka gore batho ba tle ba bapale ka lena ka gore ba lemogile gore lena ga le kwane. O ka no tsoga o lolele monna go sasa. Sa mathomo ba tlo re ga ga bo mogolo ke mang? Ke Rakgadi. O ka se re o a kenya ke ntsheke ke nyaka go seka ke mang le mang le mang. O ka se tegethele batho ba santse ba go seka. Ene ke gopela ge le fihla gae le botse bana gore taba tšela tša lena di fedile. Bana ba bue ba buelane, go be bophelo bo bokaone, go be lerato ka gare ga lapa, go rene moyo mo botse. Le thomile kgwedi e botse ka lerato, kgwedi ya marato, ye e leng gore ga e rele baratani fela, e rela le lena le bana ba motho gore ratana. Fanang di present tša lerato. Ke ya go leboga ngwana mma, kgweding e botse ya lerato, ke go fa present šiona. Go tloga wa ya go fa molekane wa gago. Ske la gatla ke go fa batho ba ka ntle ba fane tše dingwe, lena bana ba motho le palla ke go fana di present. Ratanang ka lerato la nnete. Ene ge le tsena kereke, ge e le gore ka nnete ke kule le fela le bolela ka kereke, ge e le gore ka nnete le ya kerekeng, le tlo swarelana. Ngwago go boima, pula ya ngwago e bolaya batho. Ge pula e tšwella e tla ka magadima, magadima mo a fetileng dinageng batho ba lla, batho ba hlokofallwa, batho bana ba bona ba fela, ba fetša ke magadima. Lapa la gabo lena ke lešoba baloi ba tsena ba bapala ka gare ga lona. Fela nna ke re nka se le thuši ge le ka se bule dipelo, gobane na ke ne maatla a ne le badimo ba gabo lena. Ba batla mpotšang ba re ke Therešo ka nnete ba swarelane. Tsamaya o ba thuša, gobane ga ke tsebe taelo ye ke yang go le thuša ka yona gore ke eng. So ge lena le ba le mahuto le bofa pelo tša lena, le thabiša dira tša lena. Mara ge le ka se swarelane, go ba le o motee mo go lena a re nna ke lokolotše pelo ke tlo mo thuša. Then lena le ganang go swarelana gore re le tseba se sengwe ka lapa lela, ga le nyake tšwelopele ka gare ga lapa. Le ya go dula fase le tepoleleng, re kgoneng go lokiša dilo. Mama ba geno ba lla ka gore o phela le mana ba bona. Ke kgopela gore go phela le bona re ka se go loše le batho, ene a re nyake o thuše batho dintwa. Mara lebelela gore na batho ba o phela le bona go sasa go ka ba le bothata ba ka go thuša ka eng. Re ka se go kgethele gore o phela le mang le mang, mara phela le bona ka bohlale. Ba theeletše ba boletše ka lebaka la nako. Dinomoro tša kua ga Moremi ba gešo ke 079 170 9862 or o ka founela 060 959 0303. Re na le page ye malome ka kapa le boditšeng ka yona ya DR Moremi. Re na le bothata bo bogolo ba batho ba e leng gore ba didira bo Moremi ba le kgopela tšhelete mo di Facebook ba le inbox. Make sure a o rumele motho tšhelete. A gone motho ke mo kgopelang tšhelete, ke mo kgopelang yona mo la Facebook, ke mmotšang gore ke tlo tla ga geno, ke tlo tla go phekola. Setšhaba sa gešo te tlhokomeleng, le be le tlhokomeleng le bana ba bolena, molaetša o fihle setšhabeng. Nna jwale ka ngaka setšo ke a tseba gore batho ba ba didirang bo Moremi ga ba kgole, ba gausu kudu. Lucifer o thomile a hlankela morena, a opela difela, a ria dilo tše ka mokana ga tšona, a idira motho wa nnete. Kganthe motho ke Satan. So le bona ba ba riang dilo tše malome ka kapa ga se batho ba kgole, ke batho ba gausu fela. Lengelo ile legolo le etla le tla ba tšea la bonana le bona, gobane nna ke motho wa nama o ke laolang ke moya. So ba gešo mogau o mokgethwa nke o dule go lena, ditshotlego masetla pelo dillo tše le leng ka gare ga tšona. Nna ke ya go lala ke le rapediša, ke kgopela Modimo thušo gore nka le thuša bjang. Ke lebogile kudu ge le tlile fa, ke lebogile malome ka kapa le ba theeletše le babogedi ka kua mafarahlahleng. Ene se ke ratang go se bolela ka pelanyana, banna thekgang metse ya lena, thekgang bana ba lena. Ke re pula ngwago e boima, ke magadima fela, thekgang bana ba lena. Ke lebogile kudu malome ka kapa.
nna o be o tseba gore GBVF ke taba ya setšhaba e ba karolo ya tharollo ge o bona selo bolela se sengwe bega tlhorišo yeo e gononwago go modirela leago wa kgauswi goba station sa maphodisa goba letšetša nomoro ya free crime stop go 086 0010 mohlaselwa wa dikgaruru tše di theilwego bong go dikologo selete sa nkangala le tšona di kgokaganya le tšona senthara ya tlhokomelo ya kgabakgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše kgotsong malome ka kapa ke ngwala lengwalo le ke le tlhokaina ke le ka monaganeng ke ngwala mabapi le mathata a nang lona ka lapeng la gešo re le bannyane ba bararo ka mo lapeng gomme magareng a rena